eka kwa shala thik suka atindlweni ta vaxi ta nhlangano wa xo Afrika-Dzonga hi le Polokwane hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoyeleyo Ngoveni G@sabc.co.za email leyi mi nga yi tirhisaka loko mi lava ku tisa vana halenu na ngeta nakambe Ngoveni G@sabc.co.za hi ndlela yaleyo mi ta kota ku va mi twa ku kahle kahle loko mi lava ku tisa vana ku va ta hi vona loko hi kha hi haxala hi loko swi ndise ku yini hi ndlela a ni tivi hikokwalaho ka yini ku nga tinyana na lavo tlhamutlhamunyana a hi tin'wana to tsanana kuma ku na mi kha mi hlamusela ku la a ni tivi loko mo tisanyana lava nga to tlhamutlhamunyana ma vona lava ku va lava nga ku mintirho va grade 9 grade 8 ma swi vona nyana kwala ya hi vo lava kumbexana lava tele crash mante mi fike njhani musi xanisa swi tlangela swi loko swi sa xi huvela nyango xi rivele mi xi nyika na munhu mi ku va hlamuseli ku lava ku ndliwa yini lava ku ndliwa maka kama swi ri tani nhlakani na ku hlanganisa la Gauteng ya Mpumalanga North West Limpopo wo yi kuma ku hi audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za ni famba na ncindani Eric Mabasa i famba swi ngo fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu ka Munghana Lonene FM makhomba ndlela timhaka ti tele hi leti hi nga ta twa hi wehe ku sukusela sweswi ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 un'wana kha ni vutisa ku a va se mi byela nchumu ve le Collins Chava hayi a va se ni hlamula ndzi twa nchumu kusuka ka muhumelerisi mayelana na timhaka ta letaku hikokwalaho ka yini tirobot letiya ti nga ri ku tirheni se swi kha swi heta malembe ti nga ri ku tirheni va se ni hlamula hinkwako kusuka ka meyara ku ya ka municipal manager muvulavuleri head of technical ku hana wun'we nga ni hlamula ka swona na sweswiya swa maphorisa ku hikokwalaho ka yini va hi tshika hi kaya le Salema a ku lelanga nhlamulo a ni tivi kumbe a va swi lavi kumbe vo vona swi nga ri na nkoka kumbe swi tiva n'we vaaki kumbe yini a ni tivi ene na swi tiva ku va hi yingisela se loko kumbexani va vona swi ri na nkoka va ta mi hlamusela ku hikokwalaho ka yini swi yima hi ndlela yaleya kumbe va ti ngheni se mi nga ha ni vutisi no kombela mi nga ha ni vutisi kusukisa sweswi a hi swi tekeni ku fika sweswi ve ra va ti ngheni hikuva va hi hlamulanga kambe swi ri tani mingisiro Munghana Lonene FM namuntlha hi lava ku languta ka timhaka ta langutani ka loko mo languta sweswiwani ku le ku vulavuriweni swinene hi mbuyelo wa vadyondzi lava va humaka khotsweni kambe xivutiso ku ta va ku nkoka wa kona ku va ku ri yini hi kuma yini kwalani mi yimisa mi n'wi bela mavoko a ni dlayele n'wana buti mini mi yimisa n'wi bela mavoko a ni dlayele mhani mi n'wi yimisa mi n'wi bela mavoko a ni yiverile mi vula yini se swi fika kwala ka ku van'wana va tongeti nawu wa Afrika-Dzonga wu tirhela ngopfu vaoni ku tlula va twisiwa ku vava eka ngani va ta mi vutisa ku minjhani swi famba njhani n'wina vana va le ku yeni swikolweni swi le ku ndliseni eka ngani va ta mi vutisa a va mi vutisi kambe ku langutiwa luya se ta va ka hi bula hi yaleyo na yaleyo timhaka ta ku xanisiwa hi timhaka ta swa masangu ku le ku vulavuriweni ngopfu hi yona ndhaka leswi ku ri na tribunal leyi nge le ku yeni mahlweni le Rosebank sweswo hinkwaswo andaka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ente yesu mingisiro Munghana Lonene FM hikwala ku fika ra vuntlhanu msumunuko un'wana na un'wana ku fika ra vuntlhanu msumunuko ku haxela hi ri Giyani na ra vuntlhanu hi haxa hi ri Giyani Masingito Mall kasi ra vumbirhi ra vunharhu na hi ra vumune hi va hi kha hi ku haxela wona nongonoko lowu thwi kusuka la a Polokwane la ka va Councillor John Mpe hi laha hi ku tiselaka nongonoko lowu hi ri koho hi ndlela yoyoleyo kasi yin'wana mhaka yaleyo ku xanisiwa ma vona mhaka leyi nge le ku yini mahlweni le Rosebank eka tribunal leyi langutaka ka Chief Justice ka Judge President wa le Eastern Cape loyi a hehliwaka hi timhaka ta ku xanisa ku heta timhaka ta swa masangu van'wana va ri mhaka yange ni xanisiwe swa masangu sweswo tsalatsala swa ti-WhatsApp na yini se xivutiso ku va ku la n'we mi tirhelaka koho swi koho swa muxaka wolowo mi le ku hlanganeni na swona ke hi ndlela yaleyo na ku ndlela ya kahle ya ku tirhana na swona
ku swi nga kuleli kumbe swi hela hi loko munhu a kota ku endlisa ku yini ku na milawu ke emitirhweni ya n'wehe leyi vekiweke ku va yi langutana na timhaka totoleto ke se hi leswi hi nga ta kha hi swi languta swoswo leswi hi ta vulavula na mutivi wa nawu advocate dokodela Tsietsi Ramatsekisa hi ta bula na vona la va hi nyika xifaniso xoxolexo tlhandla kambirhi hi ta tlha hina kambe hi twa wehe kwalaho nga koho ka timhaka totoleto na letiya hi vulavulaka hi tona se hi ta endlisa ku yini ke kusukisela sweswi ku fika la ka hafu bile awara ya 12 i ta na timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona lava ku rixaka ri ti tiva hi bula hi toho ku fika la ka hafu bile awara ya 12 ivi kusuka kona hi hafu bile awara ya 12 ku fika awara ya n'we hi vulavula hi timhaka ta ku xanisiwa hi timhaka ta swa masangu va jinga vanhu va mi bela makhwela lomu mintirhweni va ringeta ku la ku khoma vele kumbe swin'wana swa ku taniya i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta lava ku twa kusuka ka n'we tanihi vayingiseri ngopfungopfu va twisiwa ku vava ku nga vaxisati hi vona ni ta tsakela ngopfu voho ta kombela na muhumelerisi loko a teka ti-voice note a languti ngopfu ta vaxisati loko swi ta ka timhaka ta ku xanisiwa hi timhaka ta swa masangu ivi hi bula na advocate loko hi vuya mahungeni ya misava ya awara ya n'we andzaka sweswo hi hafu ku bile awara ya 13 hi laha se hi hetelelaka hi va bohiwa ku mi vona swi ri na nkoka ke ku hi za hi vulavula hi swona ku ve le ku dyondzeni xikolo le khotsweni van'wana va ri loko va kha va dyondza xikolo le khotsweni swa va cinca na miehleketo na mavonele ya swilo lera ku va hundzuluxeka loko a ri digevenga ledi ya mi di tivisaka xiswona loko a vuya ri kahle van'wana va ku i ka ngani hi kha hi twa vanhu va ku va humini hi parole va ku khumbekini ka nandzu wo nge i tlangeta nandzu wo nge sweswo se swi hi matlhelo mambirhi hi ndlela yaleyo se a hi tirhisa nomboro yaleyo ya ndhuma 086 000 2543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 handle ka sweswi u nga tirhisa na x at Mathebula DP kumbe u ni tsalela ka email ya Mathebula dp@sabc.co.za noko i Afrika wa vulavula hina hi ri hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula wo sungula muyingiseri hi loyi nhlekani Professor mina Khalanga Mfukeni hi pfukeli njhani papa awa hi pfukeni mo a khensa a ni lo zama ku tlhavetela swintsandza tolo leyi a ni lava ku ta khumba yona Khalanga hi leya issue ya le Rotterdam kulukumba la mi ri na vona Khalanga vo va ku hi yembeleni mara mi nge loko aka issue ya ku hlangahlangana ka magondo na ku hlomuleriwa ka timhandzi ta jeleriweni sesi leta va ka va ri la hi tona ni the one ni nga landza patu leriya ni vuya na rona Rotterdam ivi va vandla leri fumaka va fika va ri tlherisela ndzhaku aka liya ko va nga zi va tumbela hi rintiho mali na budget ya Rotterdam a swi humile a swi lo tshama rivaleni na mukontraka a ri kona lava nga tlherisa patu lava va fanele va ta hlamula ka yeleyo issue ya vanhu va ANC hinkwavo ku angarhela va ta hi byela patu va ri hise kwini leswiya swa ku mi vula ku yini loko mi ku patu va ri hise kwihi va hlamula va ANC mi vula ku mukontraktara a tile a ku i sungula ku endla patu ivi a tlhela mina na khanselara Baloyi rito mina Mahlawuli te ta kwala ka munghana lwenene ta heta koka ka kona kwalano ni karhi ni va byela leswaku ni kombela leswaku a hi tshikeni mukontraka a endla patu a hela loko ri ti issue to tholana a hi tshikeni ku thoriwa hi mukontraka a ti na swilo swa yena hinkwaswo a endla patu ri ya fika makumu ivi lava va ANC under council rito Baloyi va ala va ku ri no swi nge endleki sweswo hina hi nga na power hi nga voteriwa hina hi nga ta endla patu loko se va kombisa ku timhandzi ti lo hlomuleriwa hi true va lo hlomulela Khalanga na patu ro droyiwini everything leswi nga leswi hinkwaswo ka swona swilo leswi swi endla under plan a ku nga xoti nchumu mi nge kona ni nga blame mfumo wa rally va hi nyikini swilo hinkwaswo helerini mi nge ni nga blame va ANC va MEC va hi nyikini swilo hinkwaswo helerini ku lo fika ku va na makwanga ntsena hi ta phikizana kwala moyeni a ku heteleli le patu ri nga ha vonakalanga patu leri ri hlakari ri kwala lexi va nga xi endlaka ko va ku hluphekiwa ntsena ka vaaki leswi nga ku humeleleni so vanhu lava fanele loko mo kuma khanselara rito Baloyi a ta hi byela ku patu ra vaaki ri hekwini because he is the one se swi vula ku n'we mi swi tiva kahle ku loyi a nga vanga ku hi yo mhaka mi nghenisa ANC hi mhaka ya ku khanselara rito Baloyi i va ANC
i va ANC ene na loko ku ri ku va kumeka va swi tiva hi ze ta kwalano loko recording ya ri kona hi te hi ta phikizana kwalano ni ka ni va kombela ku tshikani patu ra vaakatiko because loko mi ze mi ri tlherisa ka ha ri hava ku mi ta vuya na rona because a va tshama va michi ni n'wi kombele kwalano ko tala swinene ni kombele na ndzi ku ringana kangani hi khomi ni ko tala timithini ka ni ringeta ku ni va kombela ku tshikani patu ro famba ra vaakatiko a ri ka Mahlawula ri ka Balo tshikani patu ro famba a ku heteleleni a hi twananangi hi swilo swa muxaka wolowo patu ri gcine nga ha vangi kona that's why mi twa ni ku a ku ri yini xivangelo ku na tsakela ku swi tiva mhaka leyi a ku ri yini lexi a xi endlaku mi nga twanani na pfumela moni swi veka so khalanga ni ku hi ta award wa mhaka patu kwalano patu ro fanele ya sungula ku ta endliwa va ANC va kombise ku how come mi ta nyika va Mahlawuli because va Mahlawuli a vile matimbini ena va voteriwangi vaaki why patu ri nga tangi aka hina mavoko ya ANC vaaki va ta kota ku va na ku tshemba ehenhla ka vandla leri fumaka MEC va ni hlamule ku nandziha nguva ku no patu a hi ra vandla ra tipolitiki i ra vaaki MEC man MEC Masimula Nandindalana okay va hete va byele khanselara Rito va byela na meyara Mahlovu va ku humela na handle ni lava ku vulavula na Cedric na Mahlawuli hi nghene hi tshama hansi na vona hi ri 3 ivi va hi nyika patu va tlhela va ta Rotterdam MEC hi voxe va ku ni tele ku ta simeka gondo leri va fika va simeka gondo a Rotterdam ivi ndzhaka sweswo lava va ku niksi swi nge endleki how come mi ta nyika vanhu lavawani patu ku vhe ku sungule hansa hi ndlela liya va ku ku yiviwe mali ku dyiwe mali loko okay loko ri ina proof ya ku yiviwe mali ku dyiwe mali kambe ya pfula case ti khome vumbhoni mara hi nga disturb patu ra vaaki ku loko ro ze ri tlhela mfumo wa hina wu na mitirho yo tala ngopfu wu na matiko tala okay a hetsi leri nga disturbiwa hi ri ku ani kuna leri nga ndliwa sweswi ri nga fika laha crossway ku leri nga disturbiwa ku ri disturbiwa ri nga sendliwa ku ndle kwihi leri ri nga vuya ri ndliwa va fike va hijeka mpfhukeni va ku tisani hina hi ta endla patu leri ri teke hambi swin'wana swa va malembe mangani a ku ndliwa 1.7 kilometer patu leri a va hi nyike hi rona a ve te ni ta mi nyika each and every year ta mi nyika ti-half in 3 years patu ra n'wina ri ta va ri herile patu leri nga disturbiwa i ro sukerisa la ku nga helela patu ra la ku sungula ku Rotterdam ku ya fika Xiphungude ro patu leri nga disturbiwa aka mfumo wa rhali patu va hi nyikini swilo mina ni khome vumbhoni hinkwabyo loko mi byi lava ni nga mi rhumela byona ni byi languta leswaku mfumo wa Limpopo kwala na wu endlangi xihoxo na va yimelela va MEC a va endlangi xihoxo va hi nyikise patu ndzhaka loko hi ta hi va kombela hi ku va nga tihansahansa leta ti ri kona va hi twini xirilo xa hina kambe patu ri ta onhiwa hi vaakatiko va Rotterdam khansela Baloyi a hi ri swin'we kwalano loko ri ku na hemba va nga vuya va ta ni kaneta ivi hi vuyitisa va vonisa na recording loko ni tsundzuka ongeti na yona kwalano ya siku ra kona Nemetri impela ni ta byela vumbhoni byebyo ku ndlela ku loko impela khansela Rito Baloyi vo tala moyeni hi ta kota ku va hi ta va nyika nkarhi wa ku va va hlamula loko vo tshika va swi laveli ku hlamula ka mhaka yeleyo kambe ni khenseli swinene tlhelo rero inkomo mfanelo ya vo va na yona ya ku hlamula loko va kha va kombiwa ku va swi tiva ku hikokwalaho ka yini patu ri nga ha vangi kona se loko ri ku impela va swi tivisa sweswo se xivutiso ku ta va ku ri hikokwalaho ka yini hikuva va khanselara hi ntumbuluko wa vona loko ze va mukhanselara i vo ku korhokela vaaki kambe ni tshemba ku na vona va ta tshunetana na hina hi twa ku mi nga nghena sweswi khansela mi hlamula hi le ka 0860 002543 kumbe mi nga tirhisa WhatsApp ya 0657443911 hi ndlela yoyeleyo a hi tweni n'wani hi loyi nhleka hi hlikanisa vona Bookpad na vayingiseri hinkwavo va nongonoko wa Afrika wa Vulavula na lembe lerintshwa na le ka n'wina a khensa swinene n'wina mi ri yini timhaka ti tele Bookpad mara leyi ni lava ku ta na yona ni kombela ku tsumbula yiva ya mina yi ri hina tanihi vaakatiko va Afrika-Dzonga tiko ra hina a hi ri rhandzi more special lava va tirhaku va tirhela rixaka tiko ra hina a va ri rhandzi a ni ma ni tirheli rixaka na ha ti katsa leswi nga ku ni vula leswi hi Nsota a ni ri Giyani nampundzu ni fika ni chayisiwa hi wun'wanyana wa muchayeri
hi dodombisanini loko ni n'wi kokela ku ya police station lexi a nga xi endla i ku fonela man'wani ma maphorisa ma le Giyani mambirhi ku mata n'wi pfuna endzhaku loko a ta va a chayisile. Sweswo swi ni nyika ku ri maphorisa lama ya tiko ra hina a ma ri rhandzi hi ku ma fane ma pfuka emukumbeni ma ta aka accident ma ta yimelela munhu loyi a nga ndla rongo hi mhaka ya ku yini va dya swin'we. Leswi ni vuyisaka ku va dya swin'we kulukumba loyi ni yeni ya kuma ku ri a nga na mfanelo yo driver a tikweni ra hina hikuva a nga ri na maphepha yo driver ene a hi maakatiko wa tiko leri. Sweswo a ku nga ri mhaka nkulu ya swona. Kambe swa ku a nga na maphepha mi fike njhani? Ni lave ku a humesa maphepha ya ku chayela ku ri mina ni ta kota ku claim ka insurance ya mina. Yo. Ku fana na kwala. Kambe a ni ngo lexi xin'wana xi nga endlekaka ku nga va ku n'wina mi loko mi tlumbiwini maphorisa va mi tsalela accident report maphorisa va vitana va lava vumbhoni bya maphepha a swi lavi n'wina sweswo hikokwalaho ka yini swi nga vangi tani? Endzhaku loko hi ta va hi tumbanini to suka lexi ni xi tivaka ngopfu xi endliwaka hi maphorisa Butpet loko ngo tlumbana ku nga vi mhaka liya ya ku mi tlumbane mi vavisana ku fika kule va ta ku vulavurisanana. He va no sweswo va ta vula swona va ta ku vulavurisanana ku mi ta kota ku lunghiselana. So ku mi ta kota ku lunghiselana a ni i ku ni ta kuma ku n'wina hi n'we mani mi tshama kwihi ni fanele ni swi kuma na le kwihi ni le ka papila ra n'wina ro chayela u fana na kwala. Se maphorisa lama ma nga ta va ta yimelela va fike va ku yini kahle? A va kotangi ku fika hi mhaka ya ku ri ive na badi ra ku a va vitana hi mavito a ku sejeni man or man ni kombela mi ta ni pfuna ni kume accident ni vhe ni n'wi byela va ha ri ku vulavuleni ku munhu yaloye n'wi byelaka ku a ta la ni nga kona ni n'wi tiva kahle ni tiva na muti wa yena a tikwani a vhe munhu wa kona a ku vulavurisana na vona ni nge koti ku ta kwalano lero hi masiku hinkwawo va dya na vona. Eka mara masivana ni vula ku n'we mi fike mi ku va yimelerile kambe loko a mi lo fonela maphoriseni a xitichini kunene a va nga tata maphorisa? Lexi ni nga xi endla Butpet ni tirhise mihleketo leyi mi tirhisaka yona a ndzangi na yimela to fona hi mhaka ku na swi tiva ku loko no fona na tiawara ta 4 ku ya ka 5 a ti ta hundza va nge se fika. Ni yo n'wi koka ku hi famba hi ya police station. Masito koka mbula yini mi ndze njhani mi koka njhani loko mi kuma koka? Ni n'wi sindzise ku hi ya police station ivi mi ya ive hi ya se mi pfuneka? Ni fika ni pfuneka police station mara mhaka nkulu ya mina i ku ku na vanhu lava tirhelaka mfumo or va tirhelaka hina va nga tirheki hi ntiyiso. I fike njhani ka ku a fonela maphorisa lama ngo na va milenge emukumbeni ku va ta n'wi pfuna? A ku ri vusiku a ku ri nampundzu kasi? I timhaka ta nampundzu vo karhi muni 6:30. Oh ya se swi vula ku maphorisa lama i xeva na vona swa ku i xeva na vona kumbexana hi nga vuli a ho vula ku maphorisa lama i vatirhi va yena i vapfuni va yena ti-personal assistant ta yena. Mi swi be kahle no ni lava ku va tiva maphorisa lava na ku munhu wa ko na munhu waloye mi vulavulaka yena a hi buleni hi nga ha ri moyeni khesini kambe hi nga vuli hi ku maphorisa
ivi ku va le Giyani Maswa swi katsa na va ri Khotso vo ka va nga tivi nchumu ku katsa na va Brigadier Sirakwana vo ka va nga tivi nchumu maswo se va lava hi ta va kuma a ku ni nchumu nghena Dilavi andzeni ka tiya leyi onhakini Dimitri ikaw mkhensile veri loko wela Dilavi tiya yi onhakile mara no vula ku na vanhu lava nge le ku tirheni ku yi teka laha va maxava va le ku tirheni ku yi teka ku nga va ku ri hayi vi nge vona maxava futa ku ri muchudeni wa mina ni n'wi dyondzisile un'wana wa vanhu lava ni nga tlheli ku mara wena i vaphorisa i lunghe ngopfu man i lunghe ngopfu kulukumba loyi kambe hambiswiritano a hi tweni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani a mi dyondzisa yini vun'wina mi za mi tsutsuma mi ta wa kwalaho mi ngo hi vangela ku fafata loko ri xile avuxeni pukani ni mingiseri ya muhaxi mativani na xiphiqo laha ne ni tshame ni yingisela na tona na mongo ya ni khe ni vatwa loko hi vulavula hi timhaka to yelana ngopfungopfu na mapatu leswo tala ne a ni va hlaselangi ku siku ni nga huma moyeni ku vulavula hi patu ya le Sasela mani na Xikundu na miganga leyi nga kwalaya va ni hlamurile ku va kumi nambara ka Ncindani loko ni heta ku fafada moyeni se va ni fonela hi voxe na khensa swinene kambe lexi a ni na ku kombisa xona ka mfumo wa hina khalanga ni twa ingaku songe ni na xikombiso xa ku ingaku vaakatiko va Afrika-Dzonga hi tele ku tlula vukorhokeri lebyi a hi fanele hi byi kuma ka mfumo ti nga dyangi na mavele loko ni languta swirilo hi ndlela leyi ringoxa loko ku nga foni wo huma ka Xikundu ku ta fona wo huma kwihi a vulavula hi mapatu xana a swi nga ta koteka na khalanga ku ri swintsongo sweswi mfumo phela mi se no hleketa ku mfumo lowu wu chonile and onge a wu chonangi hi maendlelo va hina vo boha tithayi hi ku ya ku tirheni mara kun'wani swi nga tikombi ku hi endla yini hikokwalaho ka yini ke ni vula leswi swi tisa ku yini ku ri swirilo a ni ri a ku fanele ku miyela ku hwihi ku hi nga va hi nga ri vuton'wini loko ka ku nga riliwi mara onge se swirilo swi tele ku tlula leswi a hi fanele swin'wani hi nga swi rileli swi ta kunene wota swi nga nandziha njhani khalanga ni tshamela hansi ka ntshava ka Xikundu ni vona galleon ri ta ti nga dyangi na mavele ni nga fonelangi munhu ri ta endla leswi swi nga fanela loko un'wana mina ka Xikundu ni ke ni vona gandaganda un'wanyana ka mitikinya ene mfumo wu nge swi koti ku bamfe i gandaganda mara tolo ka matiko a swi tisa ku yini ku hi nga rili ku fika kwalaho ene ni la ku vulavula ni ka tinyingi ku ri a hi tlheleleni ka tolo mara lava hi nga tswariwa tolweni se ha swi vona ku ingaku swin'wana a swi antswa nkarhi lowu hileswaku a vuton'wini hi tswariwe hi hi ringeta ku vonanisa kumbe ku compare ku hayi leswi tolo a swi nga ri kona namuntlha hi leswo hi pandisa tinhloko so swo endla ku no hi fiki anga ka xidemokirasi hi tala ngopfu antivi hambi ni ta ku hina vantima kumbe hi tala ngopfu leri ro mfumo se onge wo ngheniwa hi mbhambhazi tiburukwini a wa ha swi tivi ku khoma kwihi wu tshika kwihi se swa ni chavisa mina tlhela swi ni nyangatsa ku ri why hi fanele hi rila na leswi a hi fanele hi nga swi rili patu rinene van'wani va famba kwihi kwala hi fambaka kona hina vo hala van'wanyana lava va nga na matimba yo vona ku ri no hambi nge yini famba mi ya chemisa vanhu laha ku kota ku hindeka munhu a kota so khalanga hileswaku ni tsambile nkarhi yin'wana na swi lava ku swi vekisa sweswo mara ni te namuntlha kahle ni vulavula kahle ni nga jahi ku onge mfumo lowu hi tale ku hindza mpimo leri onge se hi ta za hi hembela na lava vono va tluli tiboda hi vo va hi tekelaku swilo mara leswi a swi fanele swi endliwa a ku ghineni muni ku loko a ku ri mina mfumo ku na leswi ve nge vavulavuleri yini matala ku moya a ni ri na minister CCC Tolashe wa social development leyi khomaku SASSA na NDA na social development mata va hi tseketseri ngopfu khalanga ni langute tintangwana ni langutanga xikandeni a ku siku ni nga ta chika va ku na xirilo kwihi swi vula ku ka mina kumbe wena Maluleke i fane i suka xitulwini ku sala wun'we hi ku hi nge ti hi ta tirha mitirho leyi a wu fanele u yi tivile i lo tlela i dya tirhelela i tlhela i ya negotiate na salary ku lembe leri ni lavaka yi gonya lawa 5.5 tiroboto ti ri na 2 years ti nga ri ku tirheni loko moya a xawela mi huma ka freeway mi ta ya la patu lera ro ya Potchefstroom ku na tiroboto tin'wana henhla ka freeway kumbe a ti ri kona khale hileswo ti zi ti susiwa ku ya ka leti landzelaku loko mi jikela henhla se mi khoma Potchefstroom hi le hava bara loko a ti le ku tirheni ti zi ti susa laha hi le mujondolo mi nga suka ka Xikundu ni ku ni ya tirhaka mnandi a Joni sweswo swo taniya so hi lo tala
ku hindza titshhatshana lero mfumo wa hi tsandzeka na i xivutiso lexi ni nga na xona ene a ni vutisi n'wina no tivutisa hinkwerhu hi xigayela hi karhele ku vulavula nkarhi wun'wanyana munhu i hlangana yena ku vutisa ku no i ta ku yini hi patu reli kwihi a ni tivi swona mara hayi se hi ta za hi jamuka nemetweni imani kuma tlhoko makata mahungu se sileli ni khomeleni ni ta ka n'wina hi ndlela leyi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisela mugara lona FM makomba ndlela a hi kuti ikwala u nga yingisela stitch lexi ri ko hi teri sweswi hi lava ku vulavula hi kongomise ka timhaka leti ta ku xanisiwa hi swa masangu leswi swi landzela ntshamo lowu nge le ku yini mahlweni kusuka le a Rosebank ntshamo lowu wu ri kuna matsalani kumbe secretary loyi a tirhaka ka hansi ka vufambisi bya Judge President Mbeneng a Eastern Cape loyi a kombisaka timhaka ta ku tisa swihehlo swa ku xanisiwa hi timhaka ta swa masangu sweswo swi nga hetelela swi tisa miehleketo ya ku ongeti vanhu va le ku hluphekeni ngopfungopfu va xisati lomu va tirhaka koho ku nga va ku ri na nxungeto wa ku ku na vanhu lava va hetelelaku va xanisiwa hi swa masangu tanihileswi va nga va xisati se xivutiso ku nga va ku ntungu lowu nga va wu ri kona nako wu nga va wu vangiwa hi yini hi ndlela yaleyo nako loko swiyimo swi te tani hi huma njhani ka mhaka yaleyo hi liya ni nge te hi ta dzika hi yona sweswi ka nomboro yaleyo ya 0860 002 543 mutivi wa nawu va ta hi pfuna hi yona ku ya mahlweni loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va ri na advocate dokodela Tsietsi Ramatshekisa se ni ta ri teka riqingho rero kambe ni nga se ri teka ku na Sergeant Rikhotso laha va ri xivilelo lexi nga tisiwa hi miyingiseri laha va la ku vhe va xi basisa hi ku a hi xo sungula mi vula xi Sergeant Rikhotso a hi va amukeleni hi twa ku va ri yini mi vula leswaku ku na munhu a fonelaku maphorisa kumbe mi vula xi Sergeant Rikhotso ni hlekani mi twa le nga ri lama nga koho lava va hi hlanganisaka a va le ku tirheni ntirho wa kahle va network kambe a hi ringeteni n'wina mi ri mi la ku angula mi ku yini ka leswi muyingiseraka hi ta ku swi vula aka timhaka ta ti-accident hi minkarhi yo tala lexi xi humelelaku loko ko va ku ri na timovha timbirhi leti kumekaka ti ri involve i ntiyiso vaakatiko va fona laha hi fikaka aka xiyimo lexi mi kumaka ku hi fika hi va kombisa ku a va twanana hi loko mi kuma ku va hambana hi mihleketo ene a ku fikeni ka maphorisa va langutele ku phorisa ri voyamela a tlhelo ra vona but mo hi kombisa ku hina hi ri maphorisa loko hi fika accident yi humelerile a hi ntirho wa hina wo vula ku loyi i right loyi i wrong i ntirho wa va magistrate endzhaku ka loko vanhu vo va lava va ri vambirhi va karhi va nga twanana se lexi xi fikaku xi va ntlhontlho nkarhi wun'wani xi fikaku xi endla ku vaakatiko va hetelela va twa ingaku ho ka hi nga va tirhisi kahle i ku i va a karhi a swi tiva hi n'winyi ku a chayela kahle mara driver B i fike a n'wi chayisa mara swi humelela hi nga ri kona loko va hi vitana as long as ku ri hava mbhoni leyi nga vona swilo swi vula ku lowun'wana wa n'winyi wa movha i na xitori xa yena na lowun'wana wa n'winyi wa movha i na xitori xa yena hina tanihi maphorisa hi teka xitori hinkwaswo swi ri swimbirhi hi ya swi hoxa aka accident report book loko swi ri hi ndlela yeleyo swi vula ku vinyi va timovha teto na va ti-insurance companies va vona hi vona va nga tata va ta kota ku teka switori sweswo se lava va ti-insurance board minkarhi yo tala va na valavisisi va vona lava ta ku va ta lavisisa ku mhangu leyi nga va yingise ku yini mara laha ka muyingiseri mo ni nga swi yini leswi a ni tshama ka khakhala maakatiko wa ka khakhala a nga fika a kuma accident a ri a Midrand a nga fonela mina ku tlula maphorisa ya le Midrand hi la ta vuya ka leya miyingiseri nga kombisa yona why va ti byela ku ku na vanhu lava hi hanyaka na vona ka vutomi bya siku na siku va pfumela ku hi ku loyi hi tshama na yena hi nga ka hlula hi pfuneka se maphorisa ya hina ku nga ri ku hi yimelela maphorisa va kumeka va ri off mara hi ntirhiso lowu hi kumeka ku hi ri na wona a xikarhi ka vaakatiko na hina tanihi maphorisa va fona na mi twa leswi mi vulaka swona se swi vula ku mina loko sweswiwani ni twa khwacha na vusiku hi mina ni na yona nomboro ya Rikhotso no teka foni ku a Rikhotso hey ni twa khwacha la a swi vuli ku hi mhaka ku Rikhotso i mhaka ku o va munhu ka mina hi phorisa se hi mhaka ku i tirha ntirho wa vuphorisa a ta va ni pfuna ku ho lava nga shiftini i va maxava hi swi mi vulaka swona
ntiyiso but na vanhu lava zita wo nyika xikombiso a swi tiva ene va toloveti ku va nga foni va fonela police station swantswa hi ku la Giyani Brigadier Sarakwana kumbe General Mashava va nyike sector commander hi va nyike tinambara that's why wo fonela Mashava i tshava ka Thomo mara wa swi tiva ku hambi ku ri 2 o'clock ya navusiku a nga le ntirhweni mara munhu wa ka Thomo i ta n'wi fonela a n'wi pfuxa se munhu loyi a twisiwaka ku vava hi munhu wa ka Thomo loko o teka foni va twa fonela Mashava iva a ku i nga ni byeli sweswo yaloye Mashava i fonela yena hi ku i tshama aka yena se masukulu xipito xi va xi kwini na ku nga ri munhu i fonela a ta yimelela munhu hi se maka ta ku hina swilo leswi swi vitana ku sector policing but hi teka xiphorisa hi xi yisa aka vaakatiko hi siya na tinambara na swilo hinkwaswo no ya twala va kahle miyisini ya twala kambe loko ku humelele nghozi mi ya ka tinghozi tin'wana loko no sweswi vanhu fika hi hakana la Masingita Mall na un'wana hi kwihi la mi nge Mathebula hayi tanani ku na police station mi ta pfula AR a hi nge ti kwalano swi ndisa kwini kwalano inkomo swi tala ku swi humelela sweswo ngopfungopfu hi minkarhi ya mikitsikitsi mi kuma ku tinghozi leti ti endleka ti ri tinharhu hi nkarhi wu ri wun'we loko ri ku Mathebula na Mabasa va swi twisisa ku va chayisanini Mabasa wa xi vona xihoxo xa yena swi vula ku na vambirhi va fikelela ntwanano va ri vambirhi a ku na nidi yo hi teka vhene hi yisa leyi ha va byela ku tanani ku buku leyi fanelaka ku teka vuxokoxoko bya vona yi va yi ri a police station va fanele va chayela va kombela ku tanani police station mara loko mi ri na swiphiqo hi nga ta kwaleyo a ni ku lava vo a xifundza xa hina a hi fani na Gauteng ku na va metro police lava ntirho wa vona ku nga ku attend ti-accident se laniwani hina hi maphorisa nkarhi wun'wani vhene leyi mi nga yimela yona yi le ka xitlakaka because yi humelele aka Masingita mara n'wina mi ri vambirhi mi le ka ntwanano a mi na swiphiqo se ha mi byela ku tanani loko mi swi kota xutani na swinepe ku endlela ku va ti-insurance ta n'wina loko va lava ku vona ku nghozi yi endlekise ku yini mi na vumbhoni lebyi mi nga ta fika mi va komba byona hina hi teka vuxokoxoko lebyi yimiwaka byona hi vanhu lava nga va involve aka accident nkarhi walowo a hi pfarixa hina ene hina hi pfumeleriwi ku vula ku phete yena nga rhongo ncindani yena a ri right swi vula ku sweswo hi avanyisile and na loko hi ya khoto na mitirho yi nga yi helela Nemetwe General Court cancer swinene ku va mi hatse mi ta yi basisa hi ku na misani yi khandziyile phela se ni khandi ku okay swi vula ku va tirhela yena munhu ni nga yi langutangi tlhelo rero mi nge le ku tinara Nemetwe Court cancer swinene hlayisekani ku dya ku engeta It's a General Court so va lava hi bula na bona va kha va nyika xifaniso xa hi laha miyingiseri a vulavula a ko hlisa moya muyingiseri wa mina ne hlisa moya hi ndlela yaleyo ni rivele ku va vutisa loko a nga ri wa la tikweni loko a ri hayi loko a nga ri wa la tikweni loko a ri hama phepha yo chayela mindrayini ni rivele ku va vutisa sweswo kambe a hi vulavule hi swona hi ta wu kuma nkarhi swa ha tele nkarhi wa ha tele hi ta wu kuma nkarhi siku rin'wana hi vulavula hi swona a hi vulavuleni hi timhaka leti ti nga mahungwini ta ku xanisiwa hi swa masangu lomu mi tirhaka koho tiboso swikoho swi leswi nakoho loko ku ri ku swikoho swi susumeta hi yini swi va swi ri swoho kumbe swo jika xikarhi ku van'wani va hehla ku hayi loko swi sungula ku ri eka mbilugedle ivi loko se swi ka swi famba swi nga ha nandzihi un'wana a cinca ku hayi kahlekahle mina o xanisiwa swona hi swihi hi laha hi lava ku twa n'wina kona hi le ka 0860 002 543 0860 002 543 hi ndlela yaleyo swi ta hi pfuna ku hi kota ku va hi ya mahlweni hi anamisa miehleketo hi tiva ku loko xiyimo xi te tani xi vula leswi loko xiyimo xi te taniya xi vula leswiya ngopfungopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta ku timhaka leti ta ku xanisiwa hi swimhaka ta swa masangu ivi swilo leswi swi khumbaka vanhu vambirhi minkarhi yo tala a swi khumbi vanhu vanharhu se swa tikanyana na ku kuma timbhoni ma swi vona loko ku ri hava mbhoni swi vula ku i ra mina ritu na ra wena se kusuka kwalano ku ndleka yini van'wani va le ku tirhiseni ti-WhatsApp va endla ti-screenshot van'wani va endla yini se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa swo hi ndlela yaleyo swa endleka munhu a nga wu kumi ntirho hi timhaka ta ku a nga twananangi na swo timhaka ta swa masangu kumbe sweswo swa ku taniya kumbe mi pfa mi byeriwa marito man'wana lama mi twa ku ngeti ma fevelana na timhaka ta swa masangu khale a ku biwa na makhwela loko van'wana va kha va ma ku tsundzuka laha bri khale ka koho kwala renkeni yaliya a ku ze ku va mahunguni swinene hi ndlela yaleyo sa hi ku tumingiso ra mina 0860 002 543 nongonoko eAfrika wa vulavula hina hi ri hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi amukeleni loyi a ri wo sungula nhlekani ahee minjhani buto mina hi pfukeni minjhani
pfukile muhaxi mina mavonelo ya mina na vulavula hi mhaka leyi ya ku xanisiwa ka vavasati kumbe ku lava ntirho vavasati va lavaka ntirho hi swa masangu. ni mi yingiseri A ni ku kahle hi mavonelo ya mina hi mavonelo ya xitichi xa Munghana Lonene mavonelo ya mina vavasati ko va ku na vona vo lavana na swona muhaxi. hewa njani vo lavana na swona hi ku loko munhu a ku ntirho wu kona loko a lava ku thoriwa a ta thoriwa kunene loko ntirho a wu kona muhaxi wo ka u nga ri kona loko a va za ku tana wehe ni rhandzi kumbe a ku tisa swo karhi mina we hi hlangana hi swa masangu hi kota ku njhani hi kota ku i nghena ntirhweni kumbe i kuma position yo karhi sweswo ku swilo swa muhaxi khale na khale a swi lavisa xiswona. a ni swi twisisi loko mi ku khana swi lavisa swona mi vula njhani mi le ku yi landzeleleni leyi nge le ku endlekeni sweswi le Rosebank. Maswa ku swi njhani vavasati lavawani a ni ku na van'wani mi masa ku a thoriwa hikuva evusiwana byi ri ko endzeni ka muti. i thoriwa hi ku yi lava ntirho munhu a nga thoriwi ku mutini ku na vusiwana mi vula njhani kwala. Muhaxi a ni loko hi za ku i thoriwa hi ku vusiwana byi va byi ri kona loko swi ri a karhi a lava ntirho munhu loko a za ku okay hi ku endla swa so hi endli swa so mina na wena hi twana ku thoriwa hi rirhandzu muhaxi a swi lulamanga i ku abuza n'wana wa munhu. Kambe xivutiso xi ri swi kona na ko swi nga va swi susumeta hi yini. Sweswo swi nga va susumeta hikuva ku ma vona vanhu vo tala sweswiwani muhaxi loko va karhi va endla swo fana i abuse vavasati ku tlula mpimo. I abuse leyi va abuse vavasati va abuza va mhani va ka hina hi ku loko a fika ku lava ntirho eku famba i n'wi byela swa ku mina ni nga va ni hlangana na wena sweswiwani hikuva ku wehe i lava ntirho a wu na nchumu leswi a abuse swa fanele a nga suka a police station a fika pfula case mavonelo ya mina. ni mi twele ni mi twele kambe swi tikomba ku xana hi nga ri ku twanana na nkulukumba lava xivutiso lexi hi vutisaka xona kambe 0860002543 un'wana mi yingiserile nhlekani Hlekani a yi Butkalanga papa mina mi pfukeni hi pfuke ngopfu hi twa dyambu la khembisa hayi xikwembu xi kahle dyambu ri vitana mpfula dyambu ri vitana mpfula mara se hi karhele yo hey pfula ku karhariwi hi yona yi onha switarati swi ni vulavulaka hi swona sweswi ni le ku onheni ni mi twele mi ri rin'we mina ni hlangane na le ya ku xanisiwa ka vamanana emintirhweni the way ni nga hlanganisa ku ri leswi ni nga hlanganisa na yo hi swona a ri hi ndlela yin'wana a yi tsakisi vhela yona vavasati va xanisiwa mara kun'wana vo ti nyikela va tlha va jika va kwa xanisiweni. hey se mi ta na yona mi kha mi yi jikisa tana na yona mi ni pfuna ku yi twisisa mhaka leyi. Van'wani loko se va fika a lava position i ri noma hi yini noma hi yini ni ta zama xin'wana na xin'wana nqondo ya n'wanuna yi doma too much a ku na xin'wana n'wana lexi a nga si ehleketa handle ka leswi nga teka nga swi vulavuli loko se yi jika laniwa va ri n'wansati i xanisiwile ku ve yi a lava position a lava position tiposition ta ku tala leti kumekaka hi vamanana ti suka ti nga ri clean ta ku tala hambi ku nghenisiwa ka vomintirhweni yi suka yi nga ri clean vavasati vo ti nyikela mara amakumu loko se manager a rhandzana na un'wana i kota ku n'wi jikela a ku i n'wi xanisile loko ti cheka timhaka leti Butek a hi timhaka ta namuntlha or mundzuku ti ripotiwa after ndzhaka nkarhi wa ku leha va ku ni xanisiwile entirhweni hi timhaka ta masangu swi sukele kwini na. Mi vula ku loko sweswiwani munhu a nge ri tolo kumbe vhiki leri nga hela ku fana na sweswi ku le ku vulavuriweni hi swi swa 2021 2022 namuntlha hi 2024 kumbe hi 2025 ni yingiselini ene ni rhandza ku yi langutisa loko ni yi langutisa ni cinca channel ni vuyela ka n'wina ni tshama ni yingisela everyday na khotlakhotlha na mina na hluleka ku nghena loko ni yingisela conversation ya lava va ri va ngheveka wa ku lwanga ko laha conversation ya vo loko ta ha sungula a yi tsakisa se yi fike njhani ke Butkhalanga ku vula ka n'wina yi fike njhani ku za a za n'wi report yi fike njhani a za n'wi report ku se yese wa xanisiwa conversation leti a va ti vulavula tolo la ka ti-news
a ti nandzika la ka foni loko ti ta kahle mara jikijiki se i n'wi xanise hi mhaka masangu hi fike njhani o ka a nga swi lavi yeah swin'wa se a nga swi lavi kumbe luya se a ti kumele un'wana ye a ti vona nga ha ri nchumu mina le ni nga hlangana a ntirhweni le ti tirha kona so ku ri se un'wana a nga ha ri nchumu se luya a ripotiwa a swi manenge se yi hlongoriwa a ntirhweni mhaka ku xanisiwa sorman vavasati kun'wana vo tinyikela jikijiki n'wansati se na xanisiwa swi nga va swi vula ku yini loko swa ha sungula swi nandziha hi swona ivi loko se swi hakarimitsi se ni chela misava se yi chela misava why mehe a nga ni langutisi sa langutisa Sibongile why ma nga ni langutisa Sibongile ene ni ta report ku ri mene hi tshama hi endla yini ofisini ene hinkwaswo leswi ni swi vulavula ku ri timhaka ta va-2 ta sexual harassment i ta vanhu va-2 a ti na proof that's why timanager ta ku tala ti kumeketela hi mintirho just cause a ti na proof yeah na hina buti khalanga hina vavanuna ya xaniseka hi timhaka ta masangu loko u ku ni kombela cold drink hi karhi hi tirha xikan'we hi hola xikan'we u hleketeni a ni o kombela cold drink a ni mi kuma ku n'wina mali ya tsatsamukanyana hi fani na ya yena mali yi sa kwini ni vula swona a yi fani na yena i na vutihlamuleri byo tala ku tlula buti khalanga ga ventisa se kasi cold drink lowu munhu a kombela cold drink nando a ni o kombela cold drink ivi kusuka kwalano mi leswi va dlayisaka leswi vula swa ku va tinyikela i cold drink a yini karhi hi tirha xikan'we wa hola na mina ni wa hola hi 25 na nga hola kumbe namuntlha kumbe ndzuku wa hola na mina na hola jikijiki ni kombela malalanje se loko a kombela malalanje a ni na n'wi vula ku mi hava kasi loko mi n'wi nyika se mi kha mi langutela ku okay ni ku nike mali ya lunch kusuka kwalano se ni ta ku i ngona n'wanuna phelele n'wanuna mani ko kwalano kambe buti khalanga ku ri topic lewa yi kahle mara n'wanuna i faneke a yi vulavula hi ndlela yin'wana ya vutlhari hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mingisero munghana lonene FM makomba ndlela mingiseri Marco a hi hetseni se mi vona ngati yi nga hela mhaka leyi kumbe yi nge koteki hi to hanya na yona a yi nge heli loko vo hi mina government a ni ta ku a ku vi na ntirho wa vaxisati na wa ntirho wa vaxinuna ntsena hi hambana le a ni tirha kona mina a hi tirha hi ri vavanuna ntsena ku te ku nghena n'wansati tinkomishi ti jika ti langutisa henhla vavanuna se va hlongoriwa manjeni sexual harassment a hi tirheni ri vavanuna hi tirha hi bafoxolo na vavasati va tirha swa vona kumbe ku va ri va right hi nga hlangani na vavasati na vavasati a ni ri na swintovu kwala kutendeni inkombo to mina veri vavasati hala vavanuna halaya swi nga tirha ne 0860002543 hey loyi na yena hi amukele n'wana mingiseri loyi nhleka bota njhani papa mina hi pfukele minjhani bota mina pfukele mina masala la ka bungeli inkombo ti mhaka le chat ya swa masangu ku kumeka ka ntirho swi kona swilo swi botet mas and mhaka ya tolo kumbe rini hi mhaka ya khale ko va ku ya hi maendlelo ya swilo masiku lawa swo nyanya loko mi ku swo nyanya masiku lama mi vona ongeti swi nga swi nyanyisa hi ku se vanhu va vulavula hi swona kumbe ku na yin'wana mhaka yi ndlaku swi nyanya swi ku katsele mi vulaka botet ya ku yes ku va vanhu va vulavula hi swona
the next woman ukuma information okay kuna loko mi ku swo nyanya masiku lama mi vona ongeti swi nga swi nyanyisa hi ku se vanhu va vulavula hi swona kumbe ku na yin'wana mhaka yi ndlaku swi nyanya swi ku katsele mi vulaku botchat ya ku yes ku va vanhu va vulavula hi swona the next woman ukuma information okay kuna swilo swa so ni nga u kuma ntirho swilo swa so xa vumbirhi i mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho botchat ni vula ku n'wansati loko va eka interview ni kuma kumbexani ntirho wo vonaka wa kahle a fika byeriwa hi mhaka ya so ku ri ku i na malembe a ri ku laveni ka ntirho wa swi twisisa ku ni nge tshiki opportunity leyi loko no ala offer leyi ni ya tlhela ni apply kuma ntirho after how many years ma swi twisisa botchat swi tele swilo leswi a ku ta ntirho ntsena botchat ti tele ngopfu ti-favor leti vavasati va endleriwa swona hi tlhelo ra masangu se okay loko ku ta va vuyerisa swi fika swi jika kwihi botchat swi kambirhi swi kanharhu a ni laha ka twananiwa botchat ku hayi hi ta ku kan'we siku rero kumbe kambirhi siku rero loko se mi n'wi thorile munhu phela se mi kuma ku swi fambe hi ndlela ya kahle a ma hala ku yima botchat ku leti ntirho mi vurile ku ni ta wu ofara mara se a ma hala ku tlhela ndzhaku ka munhu u kuma ku se mi sala munhu ndzhaku se swi lava ku n'wi fayela na ndyangu botchat se wa karhala munhu a ku se ni ta za ni yi fikisa laha ko karhi mavona botchat very lero swi sungule ku ri sweswiya swa ku swi lava ku fambelana na ku i nghena tirhweni ku se a nghene tirhweni va hala ku yisa mahlweni va hala ku yisa mahlweni a munhu endleriweni favor kan'we botchat kumbe kambirhi na ra huna ra tsemekeriwa nhlana se laha swa vutomi hinkwaswo swi fika se swi humela rivaleni kwala ni mi twile vutomi ni mi twile ya swi vula ka ha ta tika ka ha ta tika botchat ka ha ta tika ti ta vuya hlayisekani ka bungeni dange 0860002543 un'wana hi loyi hlekani ahe botchat papa mina mpfukeni ke mi ngo tshela bona hi pfukeli bota ya cancer swinene ku mi bela riqingho vulavula hi mhaka yin'wana yo tika swinene la hi ngo hleka ko kunene kambe ya tika mhaka leyi ya tika yona ende ya vava botchat ka ha ta tika ti ta vuya hlayisekani ka bungeni dange 0860002543 un'wana hi loyi hlekani ahe botchat papa mina mpfukeni ke mi ngo tshela bona hi pfukeli bota ya cancer swinene ku mi bela riqingho vulavula hi mhaka yin'wana yo tika swinene la hi ngo hleka ko kunene kambe ya tika mhaka leyi ya tika yona ende ya vava minkarhi ya ku tala van'wanyani va hlangana na yona ku ri timhaka ta ku va va lava mintirho kumbe va lava ku promotiwa mara van'wanyani va hlangana na yona ku ri timhaka ta ku na yena munhu wa kona hi yena nga yi challenge ni ze ni tirha kun'wanyani misa un'wana ni byela ku ku na mhani un'wana i ri i lava ntirho ende mhani loyi i ri loko no n'wi nyika ntirho i ta rhandzana na mina se ende i munhu loyi a nga vukatini mene ku loko i lava ku fa ringeta poison hi ririmi se ni lava ku vula yini na ni lava ku kombisa ku ri ku na van'wanyani vo yi challenge mhaka yaleyo mara van'wani vo fika va va ti-victim ta mhaka yaleyo hikuva a yi kwalomu tiofisini ivi a ya hlangana na swona va n'wi byela ku ri ku va wena i ta pasa swi vula ku i fanekele i endlisa leswi so hi botchat ku na nkulukumba wun'wanyana kona ku hala mi tirhela koho ku hala vopfulukwana ni nge vuli ku wini a ni ze ni tirhelenyana kona ku hala malembe ndzhaku a ku ri na nkulukumba wun'wani a hi tirha aka khampani yin'we hi ri vambirhi se ku ri na mhani wun'wana ni byela ku ri mihisa luya i ri loko u rhandzana na yena i ta hlongola munhu wun'we a nghenisa yena ntirhweni ende indeed swi vitani botchat ivi ku hlongoriwa munhu wun'we hi mhaka ya xihoxo xitsananananana ivi loko a hlongoriwa ivi 1 2 3 twa ku ya ku laveka ku hi va hi balansa gender la hi ku na mfumo lowu wa ha ku nghena aka ha ku yiwa ka ha ku huma ka 94 ya veri va lava ku hi fanekele hi thola na vavasati ivi swi endliwa hi mpela swi endleka ivi mhani luya a nghena ende mina a ni hlamuserile ku i ta nghena hi mhaka leyi na leyi ende a nghena mara a ndzhakanyana nkarhi misa luya a swi lava ku swi fane swi ya mahlweni ende mhani luya i na nuna ivi swi ya kumekisa leswo mhani luya a nga ha swi lavi ku swi ta n'wi onhela vukati ivi a hlongoriwa ivi loko se a ya vula mhaka leyi ma swi vona ku ri
a ku ri loko a nga hlongoriwangi swi vula ku mhaka leyi a yi ta va yi tshamise sweswiya yi va xihundla xa vona va ri vambirhi sweswiya mara hambiloko ku ri ku se hina van'wana a xi hi phutlherile xihundla lexiya leswi vulaka ku na hina phelani se a hi ta lava ku ngeteriwa mali hi mhaka ya swona sweswiya hi ku se a hi swi twile se ni nga ta vula ku yini laha botpet ni nga ta vula ku ri ku na vanhu vo tala va nghena ku aka swilo va nga swi vuli ku fana na ya jaji leyi hi vulavulaka hi yena loko mo swi landzelerisa a ni karhi ni swi landzelerisa mi ta kuma ku ri mi kuma ku ri mhani luya a ya kula swilo leswi loko se a nga mi kuma ku swilo leswi yena a lava ku swi endlisiwa xiswona a nga ha swi kumi kasi van'wanyana va blackmailiwa hi swoho sweswiya swa ku loko nga ni nyiki mali ni ta ni ni ta swi vula aza munhu a karhala loko ku ri ku vula wo vula ma swi vona so swilo swin'wanyani van'wanyana hi ngo va teka hi va penda hi swi twisisa ku ri a ku ri swona leswi swi nga xiswona mara mi kuma ku a vo rhandzana vanhu valava mara a ku hi ku wena nkulukumba laha loko no fika ni ku expose so swi ta ku onhisela ntirho swi ta endla leswi na leswi na leswi mi kuma ku van'wanyana loko a chava eka humesa mali a za a fikelela ku mara ni ya humesa mali leyi ku fika rini kumbe ni ya chavisiwa hi swilo leswi ku ya fika rini ivi a hetelela a nga ha cooperate ivi se ku endleka leswi nga endleka lowu munhu ku nga ntiyisi botpet swi va swa ha ri swintshwa mi twa a ku namuntlha kumbe a ku tolo kumbe a ku namuntlha kumbe a ku tolo loko swi ze swi ri na malembe mambirhi ku ya le ndzhaku a hi vulavula why u vitana ku papa a ni ku papa hi ku ni hlonipha vanhu lavakulu a ni ku deti hi ku ni hlonipha a hi swona sweswo se mi ta kota ku yi twisisa ku mhaka leyiwani botpet yo va na miharihari ndzeni ka yona inkomu botpet xivere nga nsambo kwala kanjaka inkomu sambo kanjaka un'wana muyingiseri hi loyi nhleka hayi botpet mpfukeni se swa mina hi pfukeni n'wina minjhani kona matamhaka leyi ni hlangana na yona ni kha ni lavana na ntirho a na ha ku heta xikolo and ni nge chavi ku vula na masipala wa kona wa city of ekurhuleni a va lava technical manager ya water and sanitation matawa loko ni fika ni yisa cv laya papa nkulukumba a ta va a hundza na papa mina hi malembe a ku hayi n'wana wa mina loko na swi vona ku ti-qualification ta wena wa qualify maloko u rhanga hi hundza hi la ni sure ku ntirho ni nga ku nyika wona ene ku ri khale ni kha ni lava ntirho botpet mara ni tshama hansi ni hi langutisa ni swi vona ku mara qualification leyiwani ni yi kumi kahle mara why loko se ni lava ntirho se ni hundza ka swilo swa swona ene mukhalabye bya nkulukumba mavana se mi ya kun'wana n'wina mukhalabye wa nkulukumba mi vula ku yini loko a nga ri mukhalabye hayi a ku nga ri xiphiqo hayi hambi ku ri botpet a ni nga ta pfumela maswo hi mhaka ni tshame hansi ni swi langutisa ni ku mara why va fanele va endla swilo swa so ene ni tivutise xivutiso xin'we ku loko a za a endla mina so i endle vangani wa ha ta endla vangani lava taka se mi vhe mi wu tshika vhele ntirho technical manager ava lava technical manager ya water sanitation city of ekurhuleni la Capton Park ni vula swa mi vhe mi wu tshika kahle njhani futhi a mi tisoli sweswi mi ha ntirho ma tirha sweswi ni tirha kahle njhani botpet no vula ku swilo swo fana na sweswo swa humelela ene a swi humeleli kwala ntsena sweswi kwala ni nga kona va kuma munhu va lava ti-position ta le henhla va ku hayi ni ta ku nyika position ya so loko u rhanga hi hundza hi la ene u kuma ku van'wani botpet va swi endla mara mahetelelo ma swona a ma tsakisi loko mu ku mahetelelo ka ma tsakisi ku va ku endleka yini a maheteleleni hi xilungu ku na vito ri va nge it end up in tears ku na un'wana swi nga humeleli na ta nyika xikombiso un'wana u swi endleni ivi va endla sweswi va nga endla swona qualification munhu wa kona a nga ri na yona ivi ku fika nkarhi munhu loyi a kuma ntirho kun'wana a famba ivi ku ya ta boss yintshwa loko fika boss yintshwa va hlamala ku munhu wa ntirho a nga wu kumi a nga swi koti ku endla ntirho kasi u wu kume njhani hi ku hina a hi swi tiva ku mhaka ya kona swi fambise ku yini botpet swi ve swi vava hi ku munhu u hetelele se a resignini ku se a ri na ntshikelelo ku ntirho a nga wu tivi ene munhu loyi a n'wi protecta a nga ha ri kona naswona vubihi bya kona ku byi tanihi kwihi nyametwerisa swa mina hlayisekani kensile loko mi yibela riqingwana enkomo a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lava sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela irito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula Hleka nonene botpet na vuhumelerisi cindhani kwalano
Mina ni ta ku ka ta nghena ka leya vavasati leyi. Vavasati kahle kahle va kha va lava mintirho hikuva a nyika n'wanuna muzimba wa yena. Ivi loko mi ro yi khiwini yi khiwa se mi kuma ku na yena luwa se loko a yi kha u la ta tshama kha khambi kha yi nga sivisi ku khiwa hi ku mi kuma ku n'wansati loyi u va a ri na nuna se loko se a jika n'wansati la sa wa ka pota sweswo ku a phemi no xaniseka hikuva ni kha ni sindzisiwa ku endla swilo leswi ni nga swi laviki ma swi vona se ta ku vava ka mhani a maketeni kahle mintirho loko ntirho wu ri wa wena u ta wu kuma u nga zangi u tlela na yena n'wanuna a mi ri na Hudson Maswangani la mi ri ve enhlekani Bootpet na muhumelerisi Eric Ntsindani Bootpet mali la ku nghena ka leya vavasati leyi Bootpet swa vavasati swa vava Bootpet futhi loko vo kuma hala ka industry leya security leya ma-security lama ti-supervisor letiwa ti cincana hi vova se swa hina loko wa ha ku fika va ku teka va ku veka navusiku loko va veka navusiku va endla swilo swa ku huma ndleleni va ku tshembisa switulu loko sa vona swa ku se karhele va ku susa ku yisa ka sayiti rin'wana a byela supervisor leyi nga hala swa ku yeleyi nyama ku halana yi tirhiseni loko loyi a ku susa hala loko u bayisa wo yala a wu qachiwi ma swi vona leswi va makisaka swona loko se va karhele lava va ku faka ka day shift ntsena swi le ku tekeni Bootpet la ka security ko swi wese ngopfu a mi ri na vunghani le Davidton thank you. Ahee Bootpet na muhumelerisi Mr Ntsindani ya swa hlupha swilo leswi eka khampani yin'wanyana a hi tirha eka yona a ku ri na intern yi tirha kwala jikijiki va close na manager yi va close na manager ku huma boss jikijiki va appointa ye intern loya a va boss ya yena hi reporta eka yena a swi famba jikijiki va tekana manager luya na ye luya wa intern swi famba after nkarhi se ku humelela switori swa ku valwa swi ku ngeregere va khomisana ku va domestic swi famba va n'wi suspenda manager hi loko na ye se hi tshika kwale khampani liya yin'wana hi ya tirhaka kun'wana se swa ku sale ku endleka yini kwale ku ya mahlweni a ha zangi yi va na vuxokoxoko na vumbhoni xikalavito but swi tele swa endleka loko munhu a nga ri kusuhani na swona a nga swi tivi a nga swi voni a nge swi vuli ro nge tshembi mara swi tele swa endleka inkomu vahaxi va mina avuxeni muhaxi timhaka ta ku xanisiwa ta vavasati emintirhweni ti kona mehe ni ntombi ya 23 hi malembe leyi ni nga hlangana na swoho eka STS la a ni endla ti-practical ta food and beverage la ni nga hlangana na ku xanisiwa manager ya ka STS eDzanini laha nga teka nambara ya mehe endzeni ka buku ya xikolo leyi a ni fambe na yoho ka STS a nga ni foyinela navusiku a hamba ku u lava ti-picture ta mina ni nga mbalanga nakambe a ku u ta hakela ndhawu la mina hi nga ta ya kona hi nga ta ya hi ya endla timhaka ta masangu kusuka kwalano u ta ni tlakusa u ta ni permanenta instead ya ku ni va student ni ta tirha kwalano loko ri xa nampundzu loko ni ya ka STS ku endleni ka ti-practical ni fike ni xerha mhaka leyi na van'wani va ku tirha kwalano van'wani va ni advisini ku ni nga pfumeli van'wani va ni byela ku va u hi vona namuntlha yi ri la ka STS it's just because ya ye manager luyana hi swoho sweswo hi nga nghenisa xiswona ni tshame hansi ni yi languta ni vona ku a ku na laha ni yaka kona so namuntlha ni twa loko ku va na this topic ni va ni tshunxekile emoyeni ya ku yi vulavula ene hi November ni vhele ni va ni tshikini swa ku ni tshikise yini ka STS a ku na loyi a swi tivaka a ni lelanga munhu just because se a swi ni kandziyela emiehleketweni inkomu haxi eMbombela Sabi White River na le Hazyview famba na hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Girito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
sosomisela umngana lona FM akomandlela nakona kwi-Africa wavula hikwashala wona twi kusuka leno a studio 2A hile polokwane xiphemu xa vumbirhi lexi xa nongonoko Africa wavulavula na ku ya ka lo antukulu dokodela advocate Dr. Tsietsi Ramatsukisa hi bula na vona hi timhaka leti ti nge le ku endlekeni le Rosebank le kahle ku endleka yini hi fike njhani ka xiyimo lexiwani nako ku fika sweswi ku lava ku fikeleriwa yini hi ntshamo lowuwani hi ndlela yeleyo hi laha hi lavaka ku va hi ya koho eka nongonoko Africa wa vulavula nhlekani lowu hi mhaka ya ku mi hi twile kha hi vulavula vamani va kha va vulavula hi matitwele ya voho hi timhaka leti ti fambelanaka na leswi va hlanganaka na swoho lomu mintirhweni kumbe ka mbangu lowu va kumekaka woho wa ntirho hi ndlela yaleyo hi yo mhaka minkarhi hinkwayo hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Dokodela advocate inhlekani na ku vuyisa ka lembe lerintshwa. Ahe malume wa muhashi na vangiseri va munghana lonene himpela ha khensa ku va hi fike kahle ka lembe lerintshwa. Leswiya swa ku hi ta titsema mi nga vileli swi tshikeni xikombo xa ni vona muchini wo tsema nga u khomiwa nga ku i mic se le studio. Dokodela hi mi rhambile la namuntlha man i khale se ku ri na ntshamo la lowu wu nge le ku languteni ka judge president wa le Eastern Cape loko ni nga hoxi xisi Mbenenge xivongo lexiya lava ku hehliwaka ku nga na swihehlo swo leswi swi kongomisiwaka eka vona kambe xivutiso ku ta va ku kumbexani mi nga hi pfuna ku kahle ntshamo lowu wu tise yini na swo wu lava ku fikelela yini. Himpela muhashi na vangiseri ntshamo lowu i ntshamo lowu wu nga va kona after loko Judicial Service Commission leyi yi tirhanaka na na matikhomele na matirhele ya vaahluri kumbe ti-judge lava nga kuma complaint leyi sukaka manana Mengu ku vula ku vona a va khomiwangi kahle antirhweni hi nkulukumba Mbenenge lowu a nga judge president wa xifundza xa Eastern Cape. Complaint ya koho yi vulavula hi ku va judge Mbenenge va na matikhomelo yo ka yi nga ri kahle ka munhu wa xisati loko swi ka swi fambelana na ntirho kumbe la va tirha kona leswi kumbexani swi vitanaku i sexual harassment. Se ntshamo lowu mi ta tiva ku loko ka JSC loko va kuma complaint va teka complaint liya va yi yisa ka komiti leyitsongo ya commission leyi langutisaku kumbe leyi hi nga yi vitanaka hi koma ku i ethics commission. La ka ethics commission va fika va na ntshamo luwa loko va va na ntshamo va vona ku nandzu lowu himpela wu kona wu tiyile na leswaku commission leyikulu yi ta kota ku teka xiboho swi ka swi ya hi marikhomendelo ya yena kumbe swibumabumelo leswi va nga ta va swi yisile ka commission leyani. Se leswi swi endlekaku i ku sweswiwani ntshamo hinkwavo lava va khumbeka va ta yisa swibumabumelo ka commission leyikulu. Kambe mi ta tsundzuka ku leswi va rhesa swona ku i matikhomele ma nga advocate mi fike mi nghena advocate mi fike mi advocate mi fike advocate mi fike mi nghena ni khomeleni ku vula sweswo kambe mi fike mi nghena movheni ivi movha yi connecta riqingho se a ma twali a ni tivi mi nga swi kota ku hi yimela nyana hi sungula hi tsabulu leriwani mi khome kunene foni swi fike swi endla ku mi nga twa. Okay. Yeah. Se na mi. Yeah. Okay. Se ana hlamusela ku nandzu lowu va rhwexiwaku wona nandzu eka swoho
va ta tikuma kumbexani va ka va feyisana na impeachment because i gross misconduct. Ka gross misconduct swi fana na milandzu leyi nkulukumba Hlophe va nga rhwexiwa yoho loko swi ya hikuva va nga tikhomangi kahle leswi hi swi vitanaka ku i gross misconduct. Va ta tekeriwa xiyimo xa vona ku va ri judge na koho ti-benefits leti va fanele va tikuma. Ni vula loko vo kumiwa nandzu a va nge he tikumi na koho a va nge he vitaniwi ku i judge. Kube lexi xi nga xiphiqonkulu la i yini hi ku le u languteni ku swilo leswiwani a hi swa tolo a hi swa vhiki leri nga hundza van'wani va nge hayi mani hi nga va ha tenga swilo swa 2021 2022 njhani hikokwalaho ka yini mi nga hi pfuna ku twisisa ku hikokwalaho ka yini va JSC va vona swi ri na nkoka ku va ku fambiwa gondo leri kumbe mhaka leyi vonaka yi ri ya khale. Xo sungula a hi kombiseni ku swi ta ya hi ku complainant u reporte nandzu lowu rini na koho ti-process ta JSC ti lehe ku fika kwihi ku fika laha va endla ku ntshamo lowu va kona i xo sungula kumbexana swi nga va swi endle ku swi teka nkarhi. Xa vumbirhi i mhaka ya ku loko va swi kuma nkarhi wun'wani va tlhe va endla vulavisisi hi voxe va consulta na vanhu lava nga timbhoni ku tsariwa statement swi teka nkarhi wo leha. And then na milandzu leyi ya sexual harassment minkarhi yin'wani yi teka nkarhi wo leha hi ku vanhu va xisati nkarhi wun'wani va ka va swi teka ku no munhu loyi a ni karhataku i ta yima maendlelo ya yena kumbe va ka va chava ku report-a hi mhaka ya ku munhu loyi va fanele va complain-a hi yena i munhu loyi a nga na xiyimo xo karhi kwalaho va tirhaka koho. Se ku na swivangelo swo tala leswi nga endla ku va tikuma kumbexani va report-a milandzu leyi se ku ri khale yi endlekile. Nkarhi wun'wani swa endleka mi kuma ku a ni vuli ku swi endleka ka nandzu lowu kumbe njhani mara swa endleka mi kuma ku loko ku ri ku swihehlo swa kona a hi swa ntiyiso swo lava ku sungula swi lukalukiwa naswona swi nga endla ku swi teka nkarhi. Se loko hi kha hi languta hi kha hi vulavula advocate n'wina mi swi landzelela ngopfu mi tirha hi swoho a mi ri kusuhi ngopfu na swoho kumbe mi le kusuhi ngopfu na swoho se xivutiso i ku ko va hi vantima ntsena va nga tikhomiku kahle ka ntirho lowu ne? Ni nge vuli tani mi ta swi vona sweswiwani ni vone kwala ka mahungu va kombeta ku na un'wana munhu loyi tekelaku henhla swinene loko swi ta ka nawu a nga senior counsel na i le ku rhwexiweni milandzu yo tani a nga ri munhu wa ntima milandzu yo va a xanise munhu le ku swi yelana hi ndlela ya masangu na swo karhi swi tele ngopfu a swo va na vanhu va ntima nkarhi wun'wani mi nga kuma ku swin'wana swo ka swi nga ripotiwi ko va na laki ku swin'wana swi humela rivaleni i swilo leswi swi endlekaku mikarhi yo tala emitirhweni swi nga yi ku swi endliwa hi munhu wa nhlonge yo karhi wa nhlonge yo karhi a swo ya hi ndlela yeleyo swi ya hi ku vanhu va report-a nakona matikhomelo ya vanhu ya va ya ri njhani emitirhweni. Kuve a swi nga ta va swi ve kahle ku lo pfuriwa nandzu kunene ku fana na loko mina sweswi va ku hayi Mathebo le xanisa un'wana swa masangu hi ku n'wi bela khwela kumbe hi ku ndla yiniyini se ni n'wi pfulela nandzu a court kunene ku tlula ku va ku landzeleriwa leswi swi nge le ku endliweni nako leyiwani ntshamo lowu wa muxaka lowuwani hikokwalaho ka yini wu lava magqweta? A ko va nandzu wa vugevenga hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka hi vulavula hi nandzu wo ka wu nga yo pfumala matikhomelo ya kahle entirhweni. A ko va nandzu lowu nga ripotiwa ku i nandzu wa vugevenga. Mi ta tsundzuka ku na swilo swin'wana leswi swi endlekaku swi nga amukeleki kambe ku nga ri nandzu. A hi nge ni mi nyika xikombiso loko hi ka hi dyondza le nawu kumbe hi ka hi dyondzisa a ku ri na swin'wana hi swi twanaku law and morality no la ku mi nyika xikombiso. Loko ho kuma n'wanuna wa malembe ya 65 kumbe 70 a ri na vuxaka byo karhi na n'wana loyi a nga na kumbexani malembe ya 20 a hi nandzu wa vugevenga walowo kambe hina as community kumbe vaakatiko loko hi swi langutile hi swi languta ku ri swilo leswi swo ka swi nga amukeleki loko i swa vugevenga se swi fana na laha hi nga kona sweswi matikhomelo lama a ma kahle a ma pfumeleriwi entirhweni hikwalaho ku
swi fika kwihi swi vitana ku i sexual harassment. So a hi nandzu wa vugevenga leswi va nga langutisana na swona, i nandzu wo ka kumbe i matikhomele mo ka ma nga ri kahle andhawini lava va tirhela kona. leswi va JSC va nga swi laviku hi ndlela yaleyo. Va JSC a hi va JSC ntsena kambe hinkwako laha ku tirhiwaka na kwalaho muhaxi kwala eka Munghana Lonene kwala a studio kumbe ka SABC swilo leswi swa sexual harassment tipholisi ta koho ti koho. Loko ho kuma mi ri na matikhomelo mo ka ma nga ri kahle kwalaho SABC ni ta kuma se va mi teka va mi charge va mi yisa ka hearing hi mhaka ya ku a mi tikhomangi kahle. se ka loko hi ka hetisela ntshamo wa muxaka lowuwani wu tala ku teka nkarhi wo tanihi kwihi hi ku ni twa va ku va veke masiku ya 10 ku ta endleka yini laha? Swi ya hi ku vumbhoni byi lehe ku fika kwihi, va na timbhoni tingani, na loko lava mabyeta va ka va endla leswi hi swi vitanaku i ku leader evidence kumbe cross examination swi ta teka nkarhi wo tanihi kwihi. Kambe ku va veke masiku ya 10 swi vula ku va nga va endle ti-estimation ta vona ku ya hi list ya timbhoni leti va nga na tona, na ku lava va maloyara na vona va estimatile ku hi ku angarhela ku hina hi nga teka nkarhi wo tanihi kwihi na mbhoni yo karhi, na lava van'wana va vula ku va hi vutisa leswi va na ku cross examination swi nga teka nkarhi wo tanihi kwihi, and then na loko se va ya endla ti-closing argument va nyikiwa nkarhi wo tanihi kwihi. Na u ta mi tlhelerisela nyana ka practice advocate lava ku mi tsundzuxa hi ku swi tala ngopfu vatwisiwa ku vava ku tala ngopfu ku va vaxisati laha ku mi va tsundzuxa ku loko va kha va ringeta ku hlengeleta vumbhoni loko vo tshika va lave ku pfulela munhu nandzu kumbexani yima ni sungula laha ni nga se mi tlhelerisela ndzhaku loko sweswiwani no va handle ka SABC handle ka yini loko ko va ku ri na nandzu lowu wu fambelana na timhaka ta ku matikhomelo mayelana na timhaka ta swa masangu ku fana na sweswi nga le ku endlekeni i swilo leswi swi nga pfuleriwa ku nandzu swi ya khoto swi tengiwa munhu a khomiwa a ya tshama xitokisini kumbe swo helela kwalaya ka ku loko ku ri ku i tirha ka Munghana Lonene ku hela ntirho wa ka Munghana Lonene? Loko ko va ku xanisiwa hi ndlela leyi swi fika laha swi katsaku ku va swi ri na ti-element ta vugevenga, then ma pfumeleriwa ku mi kota ku pfula nandzu wo fana na walowo a maphoriseni, then va ta wu lavisisa loko va swi vona ku himpela ku na nandzu lowu wu nga kona wu nga khomitiwa hikwalaho mi ta kuma munhu yaloye a ta rhexiwa nandzu wa vugevenga kumbe criminal offense leyi munhu a nga ta tengisiwa kumbe a chuchisiwa a court. Loko a kumiwa nandzu i ta kuma xidyoho xi nga n'wi fanele. Kambe muhaxi na vayingiseri milandzu leyi yo tani ya le mitirhweni kumbe matikhomelo mo tani a ma endliwi hi vavanuna ntsena ka vavasati, na vavasati va swi endla ka vavanuna, kambe swi ya hi ku report munhu wa kona i tikuma kumbexani a ri na confidence ya ku a report-a na nandzu walowo. Loko yi nga ripotiwi mi ta kuma yi helela kwalaha xibakabukeni a ku na laha yi ya kona. Kambe loko ku ri ku swa endleka entirhweni swi lava ku mi nga tshami na swona mi report-a kwalaha mi fanele mi report-a koho ku kota ku tekiwa magoza yo karhi ku xaniseka loko mi hlangana na kona ku fika makumu. Twanani loyi timhaka ta ku xanisiwa ta vavasati emintirhweni ti kona. Mehe ni ntombi ya 23 hi malembe leyi ni nga hlangana na swoho eka STS laha a ni endla ti-practical ta food and beverage, laha ni nga hlangana na ku xanisiwa manager ya ka STS eDzanini laha a nga teka nambara ya mehe endzeni ka buku ya xikolo leyi a ni fambela yoho ka STS. A nga ni foyinela navusiku a hamba ku u lava ti-picture ta mina ni nga mbalanga, nakambe a ku u ta hakela ndhawu laha mina hi nga ta ya koho, hi nga ta ya endla timhaka ta masangu. Kusuka kwalano u ta ni tlakusa u ta ni permanenta instead ya ku ni va student ni ta tirha kwalano. Loko ri xa nampundzu loko ni ya ka STS ku endleni ka ti-practical ni fike ni xerha mhaka leyi na van'wani va ku tirha kwalano.
van'wani va ni advisini ku ni nga pfumeli, van'wani va ni byela ku va u hi vona namuntlha ri la ka stairs is just because ya ye manager luyana hi swoho sweswo hi nga nghenisa xiswona. Ni tshame hansi ni yi languta ni vona ku a ku na laha ni yaka kona. So namuntlha ni twa loko ku va na this topic ni va ni thunxekile emoyeni ya ku yi vulavula. Ene hi November ni vhele ni va ni tshikini swa ku ni tshikise yini ka stairs a ku na loyi a swi tivaka a ni lelanga munhu just because se a swi ni kandziyela emiehleketweni. Inkomo haxi mi tsundzuxa yini la kwalaho a swi lavi va ze va yima, swi lava ku va swi report-a eka vakulukumba entirhweni, na ku vumbhoni lebyi va nga na byona a va byi hlayisi ku byi kota ku nyiketiwa lava va nga ta report-a ka vona ku byi ta kota ku tirhisiwa loko ko ka ku tengiwa matikhomele mo ka ma nga ta kahle kwala ntirhweni. Kambe na ku tlhela ni tsundzuxa ku na hambi swi ri tano nkarhi loko munhu kusuka emasungulweni ka swona mi fanele mi kombisa ku munhu loyi mo ka mi nga swi laveki kumbe mo ka mi nga twananiki na swona leswi munhu a nga ta va aka mindzisa swona kumbe sweswi a nga ta va aka a mi rhumela. Loko nkarhi wun'wani a nga yimi ni n'wi byela ku a yima a nga yimi, ma pfumeleriwa na ku mi ya emaphoriseni mi fika mi n'wi pfulela nandzu lowu swi ta ya hi ku munhu wa kona i munhu wa njhani, ku nga va ku ri peace order, ku nga va ku ri protection order, ku a yima ku va a nga mi sendeli kumbe a nga ha vulavuli na n'wina hi ku ya hi ku nga va ku ri riqingho, ti-WhatsApp kumbe ti-message kumbe hi ndlela yin'wana na yin'wana. Loko ku ri ku hi mpela sweswo swi le ku endlekeni, kambe va ta lava maphorisa va swi tiva ku va fanele va swi yisa ku yini, swa tekiwa swi yisiwa emahlweni ka magistrate wa swi kota ku a confirma order yeleyo i ta nyikiwa yona. Loko ku ri ku pula se swi ya vuya swi ri nandzu wa vugevenga. hayi ya vanhu va le ku hluphekeni laha handle la mara mi swi tana advocate kesini nkarhi lowu mi nga yini ka wona famba mi ya yingiselela swi hela hi ta tlhela mi kombela ku ya mahlweni mi ta hi byela ku se ku fika kwihi xiboho xi ri yini ku ya mahlweni hi ndlela leyi kesini nkarhi wa n'wena. Khensile swinene ma swi na vanyingiseri va munghana lonene. Enkomo ntukulu hi sweswo mingiseri munghana lo FM hi lowu wa ntukulu dokodela advocate Tirha Matsekisa a hi tweni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta emsekeni ni twa ku khansela rito ebalo iveri va la ku angula ka mhaka leya mo hi ya twa ku va ri yini kambe hi sungula ni twa ku tlhela mhaka ta mahungu ya misava awara ya 2 ti ri yini endhaka leswi ente isu mingisero me mahungu ya nhlangano wo haxa ya voya me le tlhelo ro karhi na hina loko hi vulavula hi voya me le tlhelo ro karhi hi yo mhaka na sweswi hi la ta ya le ku nga na khansela rito baloyi va lava ku hehliwa ku leswaku va swi tiva kokwalaho ka yini patu ri nga ha yangi mahlweni le a Rotterdam ni tshemba ku namuntlha loko hi vulavula hi yo mhaka leyi ta vhe va hi herile va ta hi byela kahle kahle ku endleka yini hi patu leri nako patu leri ku vulavuriwaka hi rona hi ri swihundla ma vo mhaka ko i mhaka leyi kumbexani hi nga ta va kha hi langutini mingiseri wa Munghana Lonene FM ku ya amahlweni tlhandla kambirhi hi lava ku bulanyana kantsongo hi timhaka letiya ta ku xana timhaka ta ku va bohiwa lava nga khotsweni va dyondza xikolo hi swona na nako hi tlhela hi ta heta va themendela hala ku tama sinthumule ku hume tibachela ta 40 ta vamani ta vanhu lava nga daya maxaka ya hina ta vanhu lava nga yiva na swi tiva ku i yivile kambe i n'wana wa un'wana n'wansati na yena i bava wa un'wana i mhani wa un'wana i nuna wa un'wana se wo ri yini 0860 kumbe swa nuna ni fane nga vula okay 0860 nomoro ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ta teka riqingho rero hi bula hi ro kambe sweswo andaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela muhumelerisi vere khansela rito hi nga va nghenisi hi nga se hi fane hi kuma ntshaho luwa wa nkulukumba Mahlawuli ku va kota ku switwa kahle ku Mahlawuli a va ku ivi va hlamula va ku hi ndlela leyo loko ha ri ndele swoleswo a hi sunguleni hi twa un'wana mingiseri hi loyi nhleka aye khala nga mpfukeni hi fokele minjhani na
hayi pfukile hina vhele va dzamba wala dzamba ya le mi yi vulaka ya le prison yi twisa ku vava khalanga leya ku vanhu loko va bohiwile va nghenisiwa exikolo hi mfumo yi twisiwa ku vava hambiloko ni lexi ni twisaka ku vava eku nkarhi na nkarhi muvulavuleri wa correctional service kumbe timinister kumbe lava tirhaka kwala va swi justifya ku why va fanele va dyondza xikolo hi lata ku va cinca hi le ka correctional service va fanele va cinca ku loko va vuye ka society va kota ku integratiwa va kahle society a yi va accept and so forth mara xin'we lexi mfumo wu endlaku mistake ka xona khalanga i ku ka u nga languti ti-feelings na ti-emotions ta community community yi swi vonisa ku yini community yi twa ku vava ku fika kwihi languta khalanga loko i pfinyeriwe n'wana wa wena hi munhu a fika va a nghena xikola pasa va n'wi rejistara LLB loko a vuya mfumo n'wi bela mavoko va ku a khomiwile mara i loyara swi tiveni ku n'wina society se hi mi nyika loyara mi nyikiwa loyara munhu i fanele a dyondza vuloyara endzhaku loko a dlaye n'wana wa mina i fanele a dyondza vuloyara endzhaku loko a pfinye n'wana wa mina ni fanele ni n'wi bela mavoko va ku n'wi amukeleni i challenge loko ni kha ni cheka wena khalanga ka ti-statistics ni kuma ku i mali muni leyi prisoner yin'we a yi spendaku ka xikhafu hi siku va ri is close to 350 i vana vangani lava nga handle va nga ndlangi vugevenga va hanyaku kahle va tlelaku na ndlala munhu wa langa na le xitokisini kwini la ku totela jamu la ku totela pina loko i nga dyi swilo sweswo i langana leswo swa mavito so i xaveriwa xa wena ntsena the way mfumo wu tekela ku vanhu lava enhlokweni ku tlula vanhu i vanhu vangani khalanga va nga pasa matric NSFAS yi tsandzeka ku va yisa exikolweni va handla tiloyara va nga dlayangi munhu mara munhu andeni i dlayile i pfinyile i ripile i ndleyini i onherile wa i nghenisiwa xikolo a tlhe ku va ya na le ka ti-award va tlhe va va bela mavoko va ku society hi va lava va amukeli mara a ni veri swi va cinca mihleketo swi ndla ku loko ku ri ka ri na kambe mani wa xisomisani ku na un'wana kulukumba i hodova loko munhu a ri na mihleketo ya hodova le ka xisomisani leyi se loko a dyondzini mihleketo ya yena ya pfuleka a nga ha vi yena luya wa cinca vanhu vo dyondza va kota ku hasa va cinceka se loko va kha va dyondza va kha va n'wi pfuna hi tlhelo rero xigevenga xi ta tshama xi ri xigevenga khalanga loko a ya le a ya endla leswi a nga endla swona vanhu vo tala va ya va nga yangi ku nga ri ti-mistake languta khalanga loko i la ta vona ku vanhu lava a va cinci munhu i huma namuntlha endzhaku ka 2 weeks a tlhelela a dyondzile kwale va kha va n'wi dyondzisile kwale a tlhelela ta pfinya van'wana a tlhela ta dlaya van'wana va ku n'wi amukeleni i cincile a va hi nyiki statistics a hi na xona xa ku okay mi swi tiva ku hi dyondzise 100 out of that 100 50 hi lava society ya nga fika va va useful ka society a va ha dlayangi munhu a va ha onhelangi munhu mara mina khalanga irrespective ya ku i cincile kumbe not i ni vavisile ma swi vula ku na Janus Walus la nga dlaya Chris Hani loko a ri munhu wa le South Africa a ta huma ri na LLB namuntlha hi fanele hi n'wi bela mavoko yeah swa vava khalanga la ta ku nyika example and la ta twisa vanhu lava nga twa ku vava ku va tlhelela ndzhaku hleketa hi n'wana loyi a ri dokodela wa around Giyani loyi a nga fika a dlayiwa around Mankweng moya wena u tlele ku rhula hamba ri na a hi xaka ra mina mara na sweswi na ha twa ku vava ni hleketa nga ku loko a ri n'wana wa mina ke a hete 7 years a ri medical doctor munhu a fika n'wi dlaya ni fanele ni ba mavoko loko hi le ka correctional hi le ku n'wi cinceni swi amukeleni n'wina society ku vanhu lava hi le ku va cinceni on the expense ya n'wana wa mina ni ba mavoko se a hi fanele ndla lexi a ri nawu wa tiko okay hi cinca nawu ke hi ku yini hi ku loko i dlayile dlaya khalanga a hi cinci ku loko munhu a dlayile a dlayiwe loko munhu a dlaye n'wana wa mina sweswi va n'wi nyika 20 years a fika 20 years a huma a ri leswi a nga yisa swo jela mi nga fika mi n'wi nyika education mina ni lahlekeriwile hi medical doctor hi n'wana hi loyara n'wina mi fika mi ku ya hileswaku mi ringeta ku ri Sambo i nga vileli xigevenga lexi xi nga dlaya n'wana wa wena se i loyara lexi nga dlaya loyara ya mina o khona khalanga a hi veneni fair loko munhu a dlayile va n'wi nyika life sentence a fika 7 life sentence ya yena a hi lata tiva ku i dlayile hikuva a va allocatetile timali a va va dzinele majele na covid a yi nga va endli nchumu vanhu lava nga handle va hanyaku kahle va le ku loveni va tlela na ndlala mfumo wu le ku va endleleni ka nchumu lava wu tlhe wu va pfuna ku loko va huma hi ta va allocatela na mintirho swi vula ku u ya jele wa reward-iwa i beriwa mavoko
ku tlula munhu loyi a hanyaka kahle a nga xisiwana sweswi a tshamaka ku I wish ni mfumo wu ni yisa exikolweni ni vuya ni ta tirha kahle ni nga onhelangi munhu se luya hey I know mina yeta matimba a ni tali ku hela matimba loko ni ri la nongonoko loyi ni tshama ni ri na matimba va ra me ni bile ni me twi fambile mingiselaya hey 0860002543 i makume mbirhi timinete ntsena a yi se ba awara ya khume mune nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana mi ri yini va le ku tswareni kambe va le ku hi tivise ve ri mapasele ya cincini na n'waka ya vabohiwa mi nga rivali ku vabohiwa lava vana va vanhu na vo mi ri yini n'we n'wana hi loyi nhleka se si pfukeni minjhani n'we ni twa ku vava ni va tinile ni vulavuleni la vulavula sele majeni ya vabohi vo tala lava nge jeni especially hina va ka mani van'wana i ti-self defense van'wana ku va hi hlangana na swiyimo swa ku va hi tsandzeka ku swikombelela mara hi deserve second chance loko va hi yisa exikolweni va hi yisela ku loko hi huma hi nga ha tlheleli ka vugevenga lebyi a ri ka byona a va hi yiseli ku loko hi huma hi ku hina hi yi jele mara se hi vuyina hi lavutisa lava hi nga va tisa ku vava ku vava we are willing to change to learn from our mistakes that we did so navata hi va kha va so n'wina you are willing to change a hi nge mi dlele n'wina you are willing to change mara loyi a nga lova i lovile la a nga lova u lovile leswi nga kona a ni tshembi a hi vo tala lava munhu a ngo suka ku loyi na n'wi dlaya especially ka hina va ka loko byi swi fikelela kwalani ku va ku ri na kula ku nga ni ti-self defense yini swa ku hambanahambana leswi nga kona ku ri a hi endleni peace na vana va lava hi nga va onheli kombela ku rivaleliwa kha suka ndzeni ka mbilu ya wena ende mitirho ya wena a yi vonisiwa tisola ka leswi u nga swi endla matwisisi a leswi ni nga swi twisiseki i ku loko ni kombela ku rivaleriwa swi suka ndzeni ka mbilu i swilo leswi hi nga swi voniki swi abstract phela ni ya swi vonisa ku yini ku n'wemile ku kombeleni ku rivaleriwa kusuka ndzeni a na ha lavuta ku vuleni kwalano a hi fekeni ni dlele or ni repiwe u nge kombeli ku rivaleriwa namuntlha ku hi munhu after 2 weeks or 2 years u tlhe u ya dlaya n'wana ma swi vona ku munhu loyi a nga lavi ku cinca mati na khale i vutomi bya yena mara hi minkarhi yo tala loko vanhu va nga jele va nghena xikolo va nghenisele xikolo ku ri loko ve a nga tirhi a yiva va ba timovha ta timali loko a huma la u na opportunity ku ya tirha a nga ha swi koti ku ya vugeningeni ku se u na ku tirha u vi na vutivi ku ya xikolweni a hi timhaka ta ku va u tirha na ku kuma knowledge that's why van'wani va ri ku nga tivi zozo u vula tanaka loko u nga tivi swi fana na loko u tivi loko u ya xikolweni u va u kha u dyondza swin'wana knowledge ya wena loko se n'wina mi fane mi sungula mi onhela mina ku mi ya kuma knowledge no vo tala va hina vo tala va vona vanhu lava nga jele va ngheni jele va ri na byona vutivi mara a byi nga fikelelangi hi va hi hanya na ti-group ti-peer group ta hina mara loko u fikisa swivandla swa ku fana na leswa swa majele u dyondza vutomi bya ku hambanahambana u hlangana na vanhu van'wana a hi na tona ta business ya ku loko u ri handle u vona social worker kumbe u ya kwihi u kuma ku pfuniwa mara loko u ri leswi u kuma ti-social worker kuma ti-psychology u kuma vanhu lava nga ta ku pfuna ku loko u teki khoso lowu ya so hina van'wana va tisikole vona hi tisambi swa ku apply ya ku ri mali a swi durha ngopfu ku ya xikolweni nkarhi walowo a hi nga swi tivi a nga ri hava munhu lava ta ku pfuna mara loko se u fikela u kuma lava nga ta ku pfula a ti majele mo tala leswi va sungula ka grade 1 u kuma vakhegulu va kha va ya jele va ri vakhegulu ma kuma vakhegulu va kha va ndla njhani va ya ka grade 1 va dyondzisiwa ende ku tiva ka vona loko ku endla ku loko va humele handle a va nga ha pfuki va ri bungini ebangi siku rin'wana va ta swiva ku hi mali lava va swikhonetela wa bangi vo tala va khomuziwa va famba va yiva a tixopeni loko va fika tixopeni va yiva loko va ri lava fika va dyelenyana loko munhu a fika handle u ti pfulelenyana crack loko a fika handle munhu u ya ka shoprite se wa swi va ku batile a nga ha yi ku yiveni u ya ku tirheni kambe sweswo na swi twa a mi ri ku yiveni a mi ri yini kambe ni vula n'we mi nga dlayela munhu se n'wina sweswiwani ni fanele ni mi bela mavoko ku mi bachula no
se hi leswi ndliwaka va ava ka va na tolo ku na ku ri na ntirho wa ku va khensisa ku hayi na va pase kahle va ndle yini hikokwalaho ka yini swi fanele swi endliwa a ni va vo ya ku dyondzeni hikokwalaho va nga dyondzi swi helela xinyamini swi nga vulavuriwa swi kombisa ku vanhu lava va nga dyele na vona vana a hi va nyikeni second chance lava nga lova ke va nyike hi mani second chance a nga lova a hi nga ha n'wi nyiki second chance ku vutomi a ka ha vuyiseliwi ndzhaku loko mati ma halakile ha ha koti ku ma olela mara kusukisela la mati ma nga halaka kona ku ya mahlweni u hanyisa ku yini u endla yini ku lunghisa laha u nga onha kona yes ni nge hi n'wi pfuki munhu loko n'wi dlayile ku n'wi rhutini n'wana u ta tshama a ri na xisomo ya ku rhutini mara u endla yini ku lunghisa lesiya vanhu vo tala va swi kota ku huma jele va dyondzisa vanhu hi timistake ta vona munhu u ta ku byela ku mina ni yi byele hi mhaka ya swona so ni kombela ku u nga swi endli ku leswi nga swi vona byele a swi vangi kahle yes ni yi xikolweni mara a ku nga ri ku nandziheni ni kombela ku u nga tshuki hambi wo tshuka u vavisekeni u lwa na munhu loko u lwa na munhu ta ya byela n'wina ni vulavulaka na n'wina mi yise hi mi yise yini jela n'wina ni kombela ku nga swi moyi okay ni mi twisisa ni kensile sesi wa mina hlayisekani ni kensile ku mi bela riqingho sesi wa mina inkomo 0860002543 a va ni byelangu va yili tironkweni kambe loko ni nga ni va yingiserile sweswi ni nga dyondzisiwa swona xikolweni ku yingisela ni swi twile ku se a hi tweneni un'wana hilo ni hleka aye minjani i pfukele minjhani baba endla hi ku endla swihoxo kun'wana loko hi endla swihoxo hi jika hi ta swi languta ku ri ku swi karhi wu hindile hi ta ku kokwani Mandela moya wa vona wu tile hi kurhula swa ha fana na sweswiya swo bohiwa munhu ntambu a ya xanisiwa ko jele nkarhi wo leha loko a vuya a ku ni kombela ku dya na vona vanhu lava nga ni xanisa munhu a mi tlhaveli mukwana kokwani phevu mi ya xibedhlele ku mbuya mi nga rihiseli muku ni kombela ku mi ya vitana luya ni ta dya na yena swakudya kwala hi ta hanya swin'we mina yena ku ri ku loko mi suka laha mi fambile ni va mi tlhaveteriwe muzimba lowu hinkwawo mara munhu a mi rivalela kutanani hi ta dya swin'we ni vulavula hi timhaka ta ku mabunu a va ndzi sweswo hinkwaswo kokwani Mandela va dlaya tamba a ku ri ku rivalelana sweswo alright hi sweswi hi yini jele hi ku hambanahambana ka hina leswi hi fika ku hi hlangana na swona leswi swi ya hi ku swa ku tsakisa na kumba swi ku tsakisa hinkwerhu hi nge pfumeli ku mana a dlaya munhu kambe un'wana nga dlayi munhu na yena ha dlayana a ri no ya tetani mi n'wi tiva mi suka mi ya mungomeni va ku hi yena nga dlaya n'wana wa wena loyi se a pasile vuthikere na hinkwaswo mi vuya mi karhi mi ba loko mi ya mungomeni ene ku ba ka n'wina a hi kole ko ku na ku dlaya na ku n'wi twisa ku vava sile i ndlela ya xilungu yo twisisa yo twisa un'wana munhu ku vava na loyi a nga twisa un'wana a nga twangi ku vava alright leri ka swona hi endlela ku lava va nga onheriwa kumbe moya ya vona a yi ta hola hi ku hambiloko a hi dlayeni a hi pfuxeni hi ntambu ke hi ta kota ku kuma ku swilo swi kahle swi olova ni vulavula so vanhu vo tala lava ya ku jele lava nga famba hi timistake na lava nga fambangiki hi timistake vonani ku va endla yini u vuya namuntlha ku fanele ku yo kwele va n'wi vulaka u vuya namuntlha a tlhela a tlhelela jele xigevenga xi na mano loko wo swi teka kahle swi ri njhani ku za ku ya munhu na ri ko haya swi ri njhani munhu a rhepa a khoma vanhu vanharhu va ri ku ri a ni swi ni kwatisile kun'wana ku ku Nyamatwe ni nga ri swi fika swi va lahlekela swin'wana laha kambe hambiswiritano khume timinete a yi se ba awara ya mbirhi a hi sungula ni hundza hi laha loko se hi vuya hi ta twa ku lava ku angula va ku yini eka mhaka leyi nga vulavuriwa hi vito ra vona kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka loko hi hundzela loko ehleketa leswaku
a wu nge fikeleli vuyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971. Yaleyo i Munghana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Ikhume minute ntsena ayiseba awara ya khume naro noko ya khume mune awara ya khume mune mahungu suka kwalano noko tsumba na mina na Ike Ngobeni. Kuna khansela Rito Baloyila veri vala ku angola ka leswi swi nga vulavuriwa hi muyingiseri anga tlhaya ti vula ako hi Mahlawuli ai va amukeleni hi twa ku va angola va ku yini. Khansela inhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene. Inhlekani Mashini inhlekani le ka vangiseri va xitichi xa ku hlonipheka Munghana Lonene. Akhensa swinene ku ndlela ku na lava van'wani va nga swi twangi ku n'we hlamula yini ni kombela mi yingisela mi ri vambirhi mi twa ku n'we mi la ku hlamula yini. Mahlawuli ite leyi a ni lava ku ta khumba yona khalanga hi leya issue ya le Rotterdam kulukumba la mi ri na vona khalanga vo wa ku hi yembeleni mara mi nge loko aka issue ya ku hlangahlangana ka magondo na ku hlomuleriwa ka timhandzi ta jeleriweni sesi leta va kha va ri la hi tona ni the one ni nga landza patu leriya ni vuya na rona Rotterdam ivi va vandla leri fumaka va fika va ri tlherisela ndzhaku aka liya ko va nga zi va tumbela hi rintiho mali na budget ya Rotterdam a swi humile a swi lo tshama rivaleni na mukontraka a ri kona lava nga tlherisa patu lava va fanele va ta hlamula ka yeleyo issue ya vanhu va ANC hinkwavo a nga rhela va ta hi byela ku patu va ri hise kwini leswiya swa ku mi vula ku yini loko mi ku patu va ri hise kwihi va hlamula va ANC mi vula ku mukontraktara a tile a ku i sungula ku endla patu ivi a tlhela mina na khanselara Baloyi Rito mina Mahlawuli te ta kwala ka Munghana Lonene ta ta koka kona kwalano ni karhi ni va byela leswaku ni kombela leswaku a hi tshikeni mukontraka a endla patu a hela loko ri ti issue to tholana a hi tshikeni ku thoriwa hi mukontraka a ti na swilo swa yena hinkwaswo a endla patu ri ya fika makumu ivi lava va ANC under khansele Rito Baloyi va ala va ku ri no swi nge endleki sweswo hina hi nga na power hi nga voteriwa hina hi nga ta endla patu loko se va kombisa ku timhandzi ti lo hlomuleriwa hi true va lo hlomulela khalanga na patu ro throyiwini va lo everything leswi nga leswi hinkwaswo ka swona swilo leswi swi endla under plan a ku nga xoti nchumu mi nge kona ni nga blame mfumo wa rali va hi nyikini swilo hinkwaswo helerini mi nge ni nga blame va ANC va NEC va hi nyikini swilo hinkwaswo helerini ku lo fika ku va na makwanga ntsena hi te ta phikizana kwala moyeni a ku heteleli le patu ri nga ha vonakalanga patu leri ri hlakari ri kwala lexi va nga xi endlaka ko va ku hluphekiwa ntsena ka vaaki leswi nga ku humeleleni. Khansela Marie Inkomo Mashi mi nge ni sungula hi ku yi basisa so a ni le ka xiyimo xo ringanela ku ni nga kokana na tatana Mahlawuli kumbexani ku ta phikizana a moyeni no ta ni ta angula na sweswo a ni phikizana na vona ni kokana na vona ni angula ku ya hi ti-issues leti va nga ti kombisa. One MEC Ndalani va swi ve kona leswi va nga swi endla va nga swi khomita tikhilomitara leti va nga hi khomitela tona hi ri hinkwenu ti implementiwini patu ri endliwini loko ku fane ku ta ku patu ri ya amahlweni issues ta rally ve va kuma ku loko MEC lontshwa a nghena kuma ku rally is over committed i mhaka leyi na n'we mi nga kota ku vulavurisana na va rally kumbe na office ya MEC va ta kota ku ta tihlamulela mara matimba ya ku ni ri just a councilor ni nga kota ku yimisa patu ra vaaki leri katsaka ti-community timbirhi Rotterdam na Xiphungubye ni defeata MEC ku MEC na yena a nga ngheneleli a nga ndli nchumu Rito Baloyi ni ku patu a ri yimi a henhla ka mahosi na tikhanselara matimba lama loko tatani Mahlawuli va nyika wona na ma amukela hi mandla mambirhi but a hi matimba lama ni tiva ku ni ri na wona mara loko ku ri wa vona nga ku ri na wona i matimba lama ni ma amukelaka mara a ni tshembi ku munhu wa ku hleketa kahle a nga swi pfumela ku munhu wun'we ntsena a nga ku patu ra vaaki ri nga endliwi a hi tlheleleni ka loko mi ku MEC Ndalani
ava khomite tikhilomitara teti va nga khomi na tona ava khomite tikhilomitara tingani ava khomite 3 kilometers each and every financial year kusukisela hi financial year yihi a na tsundzuku a ku ri lembe rihi okay mara hi ku ya hi nkarhi lowu ri koho hi nkarhi wa MEC Ragwale the other 3 kilometer yi implementiwile yi hela yi fika laha yi nga fika koho sweswiwa hi laha a hi fanele hi tlhelela ka swi vula ku yini laha swi vula ku MEC Ndalane va khomite tikhilomitara teti va nga khomita tona kumbe 3 kilometers every financial year ti nga implementiwi ivi ku ta MEC Namane Dixon Masemula ti nga implementiwi ivi ti fika ti implementiwa loko ta MEC Ragwale no loko MEC Ndalane va khomita already nkarhi wa vona wa ku va huma ofisini a wu tshunerile swinene a swi nga kotakali ku hi nkarhi wa vona ku nga implementiwi then loko ta MEC Masemula ku implementiwe 3 kilometers ku ta MEC Ragwale ku implementiwe 3 kilometers around 6 kilometers yi implementiwile muhashi na vayingiseri okay so swi vula ku patu leri suka ku Blankwater ku fika laha Crossweni i 6 kilometers 6 kilometers yes okay yana ni mahlweni mi hlamusela leswin'wana lexi nga kona lexi nga kona i ku loko tatani Mahlawule va ku ve na makwanga ya ku vanhu va hina na vona hi kokakokana a ku va na makwanga loko va tatani Mahlawule va nyike space xa ku a va yi va lava timhaka ta patu va ta va yile ni va tsalele na memorandum leyi va nga va wu submit a ku nga tsalangi vona ku tsale mina ni va nyika ni ku a va yi loko va vona ku swilo se swi lunghile va ku hina makhanselara a va ha yi lavi hi humile va tirha na vaakatiko loko va karhi va tirha vaakatiko va lemuka ku ti-subcontractors leti nga kona i tatani Mahlawule security hi vona titraka hi vona almost everything hi vona va vuya back ka hina makhanselara va ku hi kombela mi vuya mi ta hi pfuna ku hi ku patu ri kona mara hi ku ya hi ku vuyerisa a ri vuyerisi vaakatiko hinkwavo ri vuyerisa munhu wun'we ku nga tatani Mahlawule hi vuye ka space hi fika hi kota ku hi movisa the other remaining 3 kilometers na issue ya ti-subcontractor hi facilitator ku ya hi ti-project steering committee swi famba kahle vanhu hinkwavo va kota ku benefita community hinkwayo yi kota ku benefit tatani Mahlawule a vo ngo va kwatele ku vo a va ha kotangi ku benefita va ri voxe hi ku ya leswi a va karhi va endlisa xiswona kumbe va tirhisa xiswona mara laha hi nga koho hi le ka process ya ku hi le ku kombeleni ka RAL na Public Works ku na budget ya vona ya tight hi kombela ku na hina hi ri vaakatiko va Rotterdam va kota ku hi accommodate and mbulavurisano lowu lowu nga kona mara sweswiwa laha hi nga kona ha swi tiva hinkwenu ku RAL it was over committed naswona ku ve na ti-issues leti nga va koho ti-CEO ti va kona ti tlhela ti nga ha vi koho ti-CEO loyi a ri kona a va nga ha ri kona sweswiwa hi mhaka yini ya issues ya ti-over commitment se ku mene yi yimise patu matimba ya ku yimisa patu swi tivana na tatani Mahlawule na ti-issues leti va nga ku va ri na tona na mina personal boss va exclude ti-MEC va exclude ANC va exclude RAL and want to deal with one person va ku mehe ni nga yimisa patu but yaleyo is something else tanihi murhangeri i swilo swi hi tshamaka karhi hi hanya na swona ya swi amukela na mi twe khalanga loko mi tinike nkarhi na n'we mi ta angula mi tisa tlhelo ra n'wina ra mhaka i khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo va lava hi bula na vona khansela Rito Baloyi va te na tlhelo ra vona masivo se yi hundi mhaka liya hi yo minkarhi hinkwayo hi tshama kha hi vula ku okay loko ku vulavuriwile hi timhaka mi lava ku hlamula mata mi ta hlamula masivo mata mi ta hlamula mara loko mi nga hlamuli hina hi ta teka sweswi hi nga ta va hi swi twini ya kahle xiyimo hi lexi un'wana ni tsalela hungu la i ri mhaka liya ya a hi kha hi bula yona ya dyondzo a yi la yi thindzilo a hi fanele hi yise mahlweni hi nga yi yisa mahlweni mara hi nge yi yisi mahlweni sweswi ha ri ha nkarhi sweswi ni ta vulavula na muhumelerisi hi ta vona ku hi yisa mahlweni munduku kumbe njhani kambe hi ta yisa mahlweni hi kota ku vulavula hi ku ana yi na matlhelo mambirhi yi na hala ka n'wehe mi nga va ku mi ri wun'we va onhi va koho mi nge mi lava second chance ivi yi va na tlhelo leriya rin'wana ra lava va nga onheriwa va nga va ku kumbexani va ku a hi lano twa nchumu swa swilo swa n'wina swa ti-second chance
the second chance mi ta kuma ka matric loko mi tsaya xikambelo hayi la se swin'wana swa swoleswo a mi ri hi chayisa a ni chayisa ka ta hlangana ka minongonoko wa Afrika wa vulavula nakambe munduku handle ka sweswo mbana nhlekani lowunene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM kwala mi nga koho byo vona mina nongonoko lowu landzelaka kambe sweswo hinkwaswo andaka mahungu ya misava lawa ya landzelaka na sesi Lilian Hlavangwani mi hlayiseka sesi Lilian Hlavangwani va huma le a xifundeni xa Mpumalanga hala ka va Premier Mandla Ndlovu mene huma a Limpopo ka Premier Dr. Poppy Ramathuba we i huma kwi ka Matsakali ana hlekani lowunene ni nongonoko wa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa tata eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela